gelê nêvanê aziz hûn tev bi xêr hatin ser seran ser çavan re hatin mêhmananê azîzan şema xêr anî îro 21 Sibatê Roja Zimanê Zikmakiyê navnedewî ye ji ber vê yekê em ê îro ji aliyê hiqûqî ve mafê zimanê zikmakî binirxînin ji ber vê yekê îro em ê ji aliyê hiqûqî ve mafê zimanê zikmakî binirxînin em ê bi du nêvanên hêja ve vê mijarê binirxînin nêvanê min ê hêja Süpê Özgen e yê yekemîn xwe hiqûqnaseke li heman demê de Serokê Komeleya Hezkurdî ye ji bo nasandin û hilbijartina dersên Kurdî yên hilbijarî çend salê xebatan dike em wî û komeleya wî pîroz dikin nêvanê min ê binê jî Birêz Alîcan Yıldızê ye ew jî hiqûqnasekê ciwan jîr û dilsoz e Birêz Alîcan Yıldız hûn her du jî bi xêr hatin kevsopê ji xêr hatî Alîcan Yıldız li ser medya civakî rûpelek navê hûq bi Kurdî vekiriye wî jî di lêpirsîneke di xwendekarekî Kurd hatibû vekirin ji ber ku di medya civakî de bi biyaniyek ra gotûbêja xwe de gotûbû ez Kurdistanî me ji ber vê yekê dibistana wî lêpirsîn hat ji aliyê dibistana wî lêpirsîn hatibû vekirin kek Alîcan Yıldız jî parêzeriya wî kir û dî yanî ew de di mehkemeyê de biryar hate dayîn ku dî ez Kurdistanî me gotina ez Kurdistanî me nesûce li tu dezgehê dewletê di derbarê vê pênaseyê de lêpirsîn an jî cezakirina dîsîplînî nikarin bidin em wî jî pîroz dikin ji bo vê serkeftinê yani ji ber ku ez bi rojî me herêkek dikam jî zewab ye lêborînê dixwaz amîn spas helbet Kurdistanîbûn û Kurdbûn ne hêsan e di her qadê de em bi hev ve girêdayî ne kesek mafê dewletbûna Kurdistanê biparêze kesek tenê mafê xwayê çandî jî biparêze an kesek yani ji ber peyvên Kurdistanîbûnê bikeve astengî yan jî ji ber siyasetê bikeve astengiyê an jî tengasiyê qada ku van kesan biparêze hiqûq e ji ber vê yekê qada hiqûqî ji bo Kurdan gelekî giring e divê Kurd pir giringiyê bidin vê qadê û zarokên xwe ber bi qada hiqûqî ve teşwîq bikin li Tirkiye û Kurdistanê û li dunyayê navgîna pêşketina Kurdan ya herî giring duwarên hiqûqî de pêşketin e eger îro li her derê dunyayê artêşekî me hiqûqnasên Kurd û Kurdistanî û dilsoz û wêrek hebin bawer bikin dê di doza Kurdistanê de em level bi level pêş bikevin ji ber vê yekê daxwaza me û erka me ya millî ew e ku em miletê xwe di vê warê de hişyar bikin belê niha ez ê pirsa yekemîn ji kek Alîcan bipirsim were fêr hatî niha pirsa me yekemîn ew e ku mafê zimanê zikmakî di hiqûqa navnetewî de çawa têk dinîsin Slav ji we re ez Alîcan ji Diyarbekir'im ji xwantînê me Diyarbekir da 2017 da ez hatim İstanbulê îrê ji bûm İstanbulê ji bo zanînkeyê ez hatim 2013 da ez hatim Denkçayan ka Anka başlayalım. 2013 da ez ji bo nav zanînkeyê hatim İstanbulê
tişteki ko afin xanuji ko bu kandın em kar teşvik eben mecbur biryara kandın em hukeda u em bun خواندکاری حقوقی 2013 دا 2017 از Marmara'ya زانگیا Marmara'ya mezun bulurum. O jübelenge baz Paris'e kim İstanbul'e. Peşi az persva ve bilim etfadımın ki hala tiştan bikem. Yani çima men 2024 da bir sal beri roja evindaran da çardı sibateda dest bir hukuk bu kırdikir. Yani çima hukuk bu kırdı dest bekir. Dezarukatiye da Melmala xo Kurmancı xəbərlər, mən Kürdi xəbərlər. Yəni Türkiyə zəmətən əvvəl məşğul zaman Türkiyeci və rastın navə mən Alicanə le mən navə xo le məktəb İngilizcə, mən Dubistan İngilizcə navə mən Alicanə. Cümlət budun Ali. Yəni navə mən Ali bu, mən navə xo Ali zanbu. Çüm Alican. Piştə mən Türkiyeci mən rastın Dubistan İngilizcə. Mən navə havalə xo da bir Türkiyə xəbərdə, mən şu nə şu bir Türkiyə bəhrəm xəbər nə də hər tüm Türkiyə janəmədə bu. Yəni tənə cihe varın Fermi da Türkiye haberi da piştevi tenevu. Em hatın zaningeci demek hem düşün farkını varın me liseye an Elbistani hebu meleret eko çu zaninge dev ededi zaman haberde sanki xandabun tişteki merva cuda dike merva ki sanki millete xo hani şerm kerem. Yani medya bir şekil rastı zoran düşüyor. Sadece mavya mengele ki şarkıya beraber var. Ne şeref fiziki, şeref haberden mengele ki o hukuk makam limala hoji tebiramın min Türkiye kadar bu. Yani bir eşmende ne tane projekte çeviyor ya sağlam da çeviyor işte. Mala ho daha mala meji komberek bu eko bir Türkiye haberinde gerekli cezaevde. Melmala xoyker ece deşmendeki hoşe bu lizaningeji havale mekom çekir bu vani bu Diyarbakır bu Merdin'i bu dağıtın asketin komi meleren deyham rogan tev Türkiye haberden mago bala ju kabik şine men pasaj vant kır havalı pasaj meleren daha khedine ev kom dizveriya de bu koma kurdi sedamam yek hep çao ki biyaniye git kare bir zamanı bu koherine zamanı xo ica eji biyaniye van bu yani erci kurd am hamu kurd bu le biyaniye van bu me zamanı van ji kre kurdi o vakt der basban bu Paris'e yani lazım var tişteki fikrana yani böyle kese ki ko bir xabat dest be kriyetine meji hukuk bu kurdi dest be kere çitken dest medya jraki da jar jaran ser muafan jar jaran ji le mejaren rojane de از قابل حقوقی بکردید کن. خبرت من وسط دست بکر. پرساوی سات کردم رقمی هست. ما فی زمان زباکی قادا نامنتوی دا چهار دکتر هست. پیشیم دی بیشن زمان ناسنامه که یعنی امید işte zamanı mı vakt nasnama mı. Diro ki çande orhe milletekiye. Lugori UNESCO'ya زدتری 7000 هب زمان ل تن خبردان تن آخافتن ل صدا چلوی لبر مرننه دمرن جبر کنان خبردان جبر کنان آخافتن ایدی کم دبن باندوروان او ایدی دمرن جبو کردیجی مخابن همان خطره yani eğer emvi zamanı ne parezin ایدی zaman ji evet tekrar ber wendabune. Yani ser bakur az haberdim. Eğer em peşya diye negren edi evet zaman mı kem be bandoray o demre. Evet zaman ve engetene veki ko zamanı müzik u çander bine. Yani bir atıştaki per zahmetten neye kabul kiren. Ligori mafe zamanı Kürdi دقیقا نومتویده هنکی belge هنکی پیمان و belge اما اینکه کار پس دوام بکن مثلا مینا پیمانا نومتویه مافین سیویل و سیاسی 1966 da پیمانا تشکی و سکری آوا کرنه دور da چه دیکن دبین لازمه دولتین کو yani پس 7000 زمان کرد 7000 هر دولت نه yani her devlete
belki yek, belki do, belki penç, belki dayı hep millet gel derane. Evan gella deve tane zamanı vi gele vi cep haber bedin bağışlar. Na, burada jberim peymana navnametiye ya mafin sivil siyasi deverda deve ki zaman ol deve tu garanti biki çant hüner deve devlet zaten da eğer van kesan heben lazım tu zamanı van kesanji garanti biki garanti bin avan deveje. O veki dene deklarasyona mafin kesen endamen kem neteveyn etniki oli uzman. O yeki dene ji daxuyaniya gerduniya mafin merova. Yani deverda henek peyman hene divan peymana da veki ko min go devlet van de peymana da naile ko nafaze ko van zamana verin vendakirne fazla ko verin deste devlet eva verin piştkiri kenne. Yani tane na az kadaha dikim na kadaha kirin şo kadaha dike yani piştraji debi ki zaman piştkiri bide. Yani eğer devlete kata hebe lui devlete da cur bir cur eğer millete bin geleben devlet mafel zamanı vanji bekarbin be Paris'i bu garanti biki. Çava garanti biki devlet zaruken van bi zamanê xwe divê dikaribin perwerde bisênin. Yani perwerdeya zamanê zikmakî divê da mafekî herî giring e. Dikarîne diyor jî dema ji aliyê hukukî ve mafê zimanê zikmakî demerxînin li Türkiye û Bakurê Kurdistanê çima mafekê me tewayan jî nayê dayîn ji bo Kurdan. Yani Kurd luvarat fay yemene teveninen yemi xabın mafivane yemene teveyan jitneye. Yani sedemavi çiye enbiya dıkkada namne teveyi da çava dıkarın ciali hukuku ve buguharinin zori budun devleti. Perspektywa Kurdu zamanı Kurdi ne tane iroya mixabın 100 saliye. Dema ko devleta Türk peşavi şerkere dijî İngiliz abeydi be şerkere be Kurd Türk be evre şerkeren. O vi soze dan Kurdan eme zamanı vejî beparêzin. Zamanı vejî vekî yani em du millete ne milletekine li gorî du milleta devletekî ava kiribûn. Ve piştre devlet navê bu Türkiye o tiştendine jî êdî destekirin. Dema ku di Lozanê da destpêkirina lehevkirinê çêbû devleta Tirkiye divir da tiştekî dinê kir. Çawa kir? Müslüman û ne Müslümana çêkir. Yani ne li gorî milletê ne li gorî gelê. Debe Müslüman hele u ne Müslüman hele. Ne Müslümana ki de xenave ve ki Cihüya ve ki Ermeniya ve ki Yunan'a xenave u ligori wan penaset ke wan den nasi. U Kurdaji ve ki Müslümana kabul dike u ya diya Kurda ve yani Lozan'da da işte koş desteği xo girte. Piştre etiket navafa ji Kurdan regoten te Türkiye. Yani ji Kurdan re gotin ki un Türkên çiyayîne. Êdî divir da asimilasyonekî êdî înkarkirinekî dest pê kir. Ji ber ku înkarkirin dest pêk divir da ye lazim e yani li Lozanê da tiştekî wisa ye. Dibêje mafên di Lozan dewletên ku Lozanê bi Tirkiye re imza kiriye ne gotî hema hûn çi dikin ser bike. Garantiya kesin li hemwelatên ve dira hemû daye. Devlet li gorî xwe hemwelatiyan ra garanti daye. Gotiye ez ola wan, zimanê wan, çanda wan garanti dikim. Lê piştre hanî çi qaskî berê kemnetewî paskirin Cihûyan, Ermeniyan, Yunanan ji ber ku ne Müslüman bûn wana wekî kemnetewî qebûl kirin. Mixabin Kurd wekî mafên wan wekî kemnetewî jî tune ye. Yani li gorî Lozanê ev hinek heye. Dibêje mafê herkes heye ku lazim e bê garanti kirin.
لی مخابن ترکیه بیا شورا خو جدات که دبیجه کی نا اف مسلمانن شو اف ترکن جداتی کی ناو میوان تنه اگر ما وکی ترک بینه زمانه مجش خود ترکیه کردی وکی زمانه کی جدا نابینه اف پرس کرکه ام دکارن چاو یا به آلی حقوقی و به آلی که دا ایدیدی راست بکن مخابن گله کی مافن کردا او سدما زمان تکرن لازمه وک هر حقوق ناسی کی اگر اخلال کی بیابینه وی اخلال دکاره به حتی نها دستورا بنگینا ترکیه evni بجی و اروپای به دادگاه اروپای لودرا دکاره به حتی داویه وان مافا به پاریزه برش خو حقوق ناز نت کرد لی ایدی گردایا حقوق ناف نتویره خو مجبور دبینه جبر چه جبونا کل لازمه اگر وانه که اوی کماسیا بینه اوی تضمینات بده ایدی دولت داتر لسر وان اخلالا نب کفاخه چو اشکنجه کرد چو سر زمانی وی آسنگیه جره درخز اشتره وان کسان چون دعوا دوزخو کرن و ایدی اخلال دا پشتره دولت داره تاکی اخلالی که پرمازنه کی رادبه دچه دادگاه اروپای نکاره به سرخواه بحر سرخواه اخلالی که جبکه پشتره دناوا خدا دستورا بنگهین چکر آن اصلا محکمسی ترکیه دست بکر اخلال پیشاوی گله که دبون ایدی پشت دادگاه دستورا بنگهین ترکیه ایدی اخلال کم بود چما کم بود دولت ده همان demede نکاره ایدی بشه تو تنه زمانه تا تنه ایدی وان زختا وان زورداریا کم کرد سر مینا که از بیشم 2009 ده فکریه آیتان جبونا به شاردار للیجه بچه جرای آخو به زمان کردی رایت خوازن یعنی للیجه کاکیت کاره ترکیه خبر 2009 ده دچه به کردی دوزگریه للیجه در حق دی کسی ده دچه لید برسین ودکه او جزای ده دی کسی ev kes çit ke mahkemenin Türkiye'de, dadgehin Türkiye'de diçe itiraz ke le ceza dokar. Yani dadgeh yavan, ev yavan, hamu yavan. İtiraz ke diçe Avrupa'ya, Avrupa ihlal de. İhlala demek ki ev kes mafen azadiya xwe ifade kirine tuat ihlal kiriye. Wekî min got, van ihlala çiqa zêde dibin wêngê Tirkiye nikare tişta inkar bike. Xas ki bere minaka xwendekareke da li wir da bi me re ketin têkiriye got ez ji Kurdistanê me û hate hedefkirin sedema nijadperestan. Me çikir, me vê qebûl nekir. Me eger me pêşiya vê negirtana îdî ew ê kes nikare bigotina vî gotinê. Lazim bû em pêşiyanek tişta bigirin. Me re ketin têkiriye me jî çû dozayê vekir dadgehan îdarî wî şermezar kirin. Yani ceza ki mazin neda. Tenê dibe ki qiname cezası. Yani bi wî xwendekarê pê nedimir, işkence nedidît. Lê ew navê jere dibe cezayekî. Eger vî cezaya ranebûna, pirsgirêk çê dêye bûna. Ji ber vî lazim bûna, me vî cezaya rakirina. Me ji zanîngehê ra serî lêda zanîngeh min çû bi xwe bi wan re xeber da got em zanin ne sûce. Ego piştî ku tu nizanî ne sûce, tu çima cezayê didî ji ber çi? Ji ber ditirsin. Di medya civakî de 500,000 heb twîta wan sedema şekirin, sedema nijadperestan ji wan ditirsiyan û ku em cezayekê bidin, ji xwe ew ê were ji bîr kirin. Ez nayînim were ji bîr kirin. Me çû li dadgeha îdarê me îtiraz kir û wî cezayê li serî rabû. Yani eger van ihlal kirina em nedin kirinê devleta Tirkiye o saziyên wî bi rihet ew ê dikaribin goyê kefa xwe tev bigerin. Lazim em pêşî ihlal kirina tespît bikin û wan ihlal kirina ji bo rakirina wan em biparêzin. Di duya eger êdî digem ser guhertina destûrê bişuxulin. Ev çawa çêdibe mixabin
ما قصة دستور خلاص دستور كده لوزانه بعتاريجا ايدي لوزان غيري حتى مادة سيا دستور تبيش زمانه Türkiye maddeye çürüdü diye tibetçe perverdaya bir zaman tane bir Türkiye yani zamanı kendine kabul nakar maddeye kadına 66 dibe ki em hamu kırdın em hamu Türk'ün لأن حتى van maddeye de destura da hebe em ne karın henek maafa dest bıxın çünkü tutuştaki bazı divara ki mazın peşataya demek ki Türk Dikori divarı naşıktı. Lazım bir divarı bir maddeye min vere rast kerim. Eğer bir maddeye, van maddeyin kanuniya, desturi, edi verin guertin, jbuna bir lazım emharu. Bir şuklun o edi ser van maddeyen, van halan guertin avanın bekim. O yes siyajı em zori bidinenek tişta. Zoriye çava devlet ta Türkiye heneki pırsan peşida heneki peymana imza kiriye. Le pırskereke ki usaya çava imza dike eğer peymaneki teda zaman hebe, ol hebe, çand hebe çekimserid de demek ki na ezviya ligori hoş şirovet kem. Yani tamam 20 haftanda de peymana navnetevi ya mafin sivil siyasi da dibêje ki divê tu mafê zimanê zikmakî, perwerde, ol, çand hemûya tê garantî bikî. Devleta Tirkî dibe ki na, ez ê viya li gorî xwe şîrove bikim. Zane çünkü eger viya li gorî hukûqê şîrove bike, lazim heqê me jî bide. Lê çi dike viya li gorî xwe şîrove dike, o dibe ki lazim em vana zextê bidin ser wan. Yani em zahte bidin ser wan bêjin ki na gerekî tivan peymana bê çekînge, bê şert, bê zirt û pirt tu qebûl bikî. Eger heta van tiştan hebin ji xwe şîrove dike. Şîroveya ji xwe tiştek nademe. Tiştekî tune lazim e hinek tişt zelal bin. Lazim e reformên pratikî jî were kirin. Yani eger reform nêm kirin, eger ji bûna zimanê zikmakî hinek tişt nêm kirin evet tişt her tişt edi kêm bibînin. Lazim e van reforma jî edi were kirin. Yani em dikarin hinek dijî xeber bin lê mijarê din hene ez bixedînim niha. Spasiyet dikim. Niha ez bizorim kek subhî wekî hûn dizanin Katalan jî wekî Kurdan nefewekî bindestin li destpêkê li Katalonyayê jî li Katalonyayê jî ziman dîsa hilbijartî yani bawê hilbijarî dihate dayîn Katalan li zimanê xwe ew xwe xwedî derketin. Ew xwe xwedî derketin ku di nava 3 salan de zimanê wan bû zimanê fermî. Niha li eyaletekî li 3 dever û bajarekî zimanê Katalanan zimanê fermî ye. Wekî mamoste Şeyx Mürşîd Xezewî dibêje ji tecrübeyên dünyayê ders bigirin, ji tecrübeyên miletê din bixwînin, ders bigirin. Gelo em ji tecrübeya Katalonyayê dikarin çi dersa bigirin, em li Kurdistanê û Tirkiyeyê dikarin mafê zimanê perwerdehiya zimanê zikmakî û mafê fermîbûna zimanê zikmakî bi dest bixin. Belê. Siz çaban hatine ejî wekekî alî çawa dest mixabatê ji bo Kurdî jî kir. Ejî Kurtlar Denk mi sen? Evet. Divan çalekî zamanda dengî min çûbû lê hêvî dikim têr dike mikrofonê vê têr dike. Hatta yekî gotu dengê te hatiye birîn ama dîsa têr dike. Bi rastî zarokirtiya me da ez jî tabii ki qet Tirkî nizamim heta paşnavê xwe nizamim demame dest dibistanê kir. Wexta em hînî Tirkî bûn jî ew jî ji me re pir zor nebû. Hanî me dizanim ji bo hînkirina dibistanê ya xwendinê filan. Lê a herî zora me diçû yani ku ez êdî bi ser xwe ve hatim em bêjin pola di diya sisiya wê de çara
Ako heri zora mı diçu, ku Türkiye demin ne mutlu Türk'üm diyene. Ekudun keyfa, uyek ez Türk'üm. Ya via mina khancar kelime. Yani de emrimi da heri zor ev diçu. Tabii ki ticari kişi men ne digo? Men deli xoda heri katigo var hasıl men digo ne mutlu ikirdim diyene. Ve çakı me pari kendik digo. Ne bilin digo. Ev jmera berinek bu de doma. خيني وي تشكيني بيجم جبوه قدخة بنا الزمان من آخر إخوان دبستان تندرستي الكوليجي ده صار الكوليجي ده ويشاخي دمك جارا بعشين بوكو د هالبجارتنا النفوس ده دبرسين تركي كردي يعني نتوام عرجي دبرس ام السنة ده 12 حرف خوان دفارين كردبون بفكرة تاني منجو اس كردم 12 حرف قاندفان تاني منجو اس كردم هفالي كي مجي اوجي ويريك بو سويريك بو ويجي قوالا زي نبي مس تركم لي ازبي مس عرب يعني يكي كرد نجو اس تركم لي her halde bu ezbem Arap'ın belki khasi Kürdbuni tişt neyse. Evyaji mahvas uy minakiji bedim hat biramın ezbem. Ya dozda Kürt bun yani. Em dohal dozar xandevan Kürdbun hem ya botem Türkçe tırsbuni tişti dozayı buni. Ya baş bir ku severek gibi ne gotiye zazama ya. Başka bu tazazam. Evvela tabi tırs çı tesir ser insan dike. بس راجي أسبوعهم كارمل مامور لمن أبغى قدهي هبوجي نقاش خاني دا كردي خبر دا برخاش إنساني ما ديشو يعني زيادة خاش ما ديشو مش كذي أو كنا ذكر يعني كردي دوام ذكر اللي زيادة اللي أسكت النوا كواتي سندقاي جواكي فلان ليدا زيادة دواري زمان دا من قابل كي جدا نابتو دما باندمی لمالی و از فکری مهندسی مهاف امنش کنیم و دما 23 نیسان جزنا زاروکا و نتوی از فکری موی شوی یا مگو یعنی دمجلیسی دوین زمانی نناس و نظام وکیلین کردجی itiraz کی via kirne nekirne nizam لیل گورمن حوجه اجي الجور خو itiraz بك مويش شبي ازرا نظام مالي رازان مسؤول سرلك تبا قراو يعني ويش شبي هات بيرامن بليج بيرامن ده تنبو مو ازي itiraz كي بشيرم سركاتيا مجلسي مرابو بك مكتوب لافازنامه كي نبيسي ومگو حوجه يومن كردي ناس بكن از خوازن بحقوقي و سياسي وكردي ناس بكن و شرمك زماني كردي راوند بين زماني ناس ويشاخي شنتوب شنتوب فأوهم من هم سير حسابي ويشيان هم حسابي مجلسي و سي حسابي هم جي سكرتيري geçti. Mail avandaşya tabii ki bersivak ne dalmın ana god ne bir şey kiye bers. De besra de semer şurama post eşya disa bersil ne dalmın. İni meşgula kir arabanç. Mogo mesele rek khist ezi devam. Ezramım çum akhari mdakhwaznama xod bnivski bir kir qayda meclisi. Kuma kir qayda meclisi demek Kürt'da lemezvarin gotun em tişki wa kabul bikre ve herkes tişki xwaze توكيل جنيني راد كرد من واز شبكم مگو اعتبارا بلكي وكيل كي كلمة اعتراض كي دوز كي من هن بارتيا دامي هم جي بارتيا CHP ناوان داوان تلفون كر بارتيا اولي آدمي جريم جمرا قوتن ام بپرسن جهاق ناسي خو ربي بري خورا اولتا بزورن دورا روية كي پایزه مزوری نمره تلفنم در خیلی کریه گو نه به اداری یعنی کارگری من itiraz کریه نویسکی نجی دوز وکیلی از شاشما یعنی چه چاخه دا وکیلی دما هپی وردا یعنی حتی 2020 دما پاندمی یعنی بفکرین چند سال بری دا وکیلی وان هنه و
de pey Kurdî xeber din, mikrofonên digirin û di zabita da jî divêm zimanên nenas xeber. Ya gere xwendevanekî üniversite hukukî neve jî bizanvekî ku te tişkî got û nerast dît nanên cî bikar vê bi îdarî, bi kargerî îtiraz bike. Ew ji min re pir balkêş hat. Me got belkî Sezgin Tarıkoğlu CHP belkî wî kiribe. CHP geriye tabii مرا روبرو و گام از اون که ابراهیم گربز همراه خبر داشتی خوشحالی نره از مروزی میجی فهم بکم آخاف نمیش لی مر تلفنی داشتی تقریبا دیگه وقتی من اما جهپ گریا یکا جن برسوک دامن مینا کوبی ها تکی کو تشکی واجمت پرسید یعنی من او حس کرد tamam مگو از دوز بک من رو دوز بکر من دانشتای بکر دانشتای şu anda mahkeme idari, kargeri yani muhas aslında cik müvekkil rast. Li mahkeme danıştay kabul nekir şu anda idari mahkemesi dadgah kargeri ve jî bir ani parastın meclisi yapas. Divê navberê da piştî dozê hettanî ku digotin X dili bilinmeyen dil zimanê nenas ya zimanê X di wê demê de di pêvejiya mahkemê de peyva ku wisa digotin guhartin. Yani çünkü mahkemê ji wan parastin xwest û gotin ji xeynî zimanê Tirkî. Yani vê gav jî hê wisa dibêjin. Yani Türkçe dışında bir dil ile konuştu. Ji xeynî zimanê Tirkî axaftin. Ew em bibêjin astekî ji bo ew kî yani mahkeme davamı red kir, çima red kir, gotin ev pey meclisi de gotin, tu vekil nini, ji pey vatara ne gotine, eğer vekil ki bekire, belki encamavi daha baştır biliyor. Belki mecbur biliyor Türkiye, yani riya ve hukuki gördüğü bir kabul kırnekir. Bine, دوی دمی دا بفکرن من گور خو حساب قیمتی جوابی دانه بیسان و چاخه ده روزنامه یک evrensel bu یک ki bu nizam ve çakı medya civaki bu prezide ne bu bimra evkren o eski balkeşi bejim bana herkes bizan ve okul dervacı bezanı ve çakı ajansa Mezopotamya ha bimra ve belgesel ki evki röportaj ka mazlak kır. Ez vêjî çima dibêjim, ez ê paşê bêjim ku ev dosta çawa vekir çiye filan ez jî hêviyê hep ew ê di rojnama xwe da filan televizyonê xwe da bikire xeber heftek çû de hevçe tev çû min arakê demkî ji wê rojnamavanê re pirsî got min teslîm kiriye ez jî bendê me ku bikin weşan nêzîka me xîşûra me jê pirsî bu editoryalê gotiye bira bimîne. Bifikirin yani di emka Kurdan da mesela çevud devama gün rojnama gündemê da û em bibêjin weşanxane an emkî girêdayê hereketa PKK bihîst ku we yekî Kurdekî doz meclisa Tirkî vekiliye hatin bimira axaftin çêkirin axaftin ka berfire heta na tikeskî mira xwase ew nekiriye û paşiyê biryar didin divên bira bimînin ez dixwazim insanê me viya jî bizanin yani belkî vana ji axaftina me vira zêdetir daha hewce ye ji bo xebatê pratikê Mahkeme Tirkî doza min red kir me bir dadgeha bilind destûrî Anayasa Mahkemesi wî jî red kir. Me bir dadgeha mafê mirovan ma jî red kir ku ez wekîl bûma belkî red nekirim. Çünkü ew peyva wekîla wisa gotibin û yani wek zikê meclisî lê li gor min ew jî ew biryar jî nerast e çünkü me got ki ez Kurdik îtirazî viya dikim. Ji zimanê me re divê zimanê nenas. Ne ku ez di meclisê de axivî me û axaftina min çew nivîsiye. Lê tişkî nê jî min wê çax hîn kir di rêzîknama meclisê de jî nivîsiye eger ku tişkî te axivî ters çew nivîsîn
حقیقت دورا روی itiraz بید. بنی حتی اینهاجی دوزک مجلس ترکیه نهاتیه بکر. مخابر. Yani ezviya şaştımıyım. Şaştımıyım yek, tı vekileki Kürt bemera neket ilgiliye, do, müve doza vekir hatım bemera hep evin çekirim, ne veşanım. Şükür, bu bengehen ki ez ini ligor xo be persiyari ki bisinim ser xo, o ligor derfeti xo tabii ki emni karın tişke parparziyede bükür. Dwe demeda demelya civaki da jiboy mafi zaman civin falan çeydi bu. Ev hevali ku ev dikin. Eci tevi civini var bu. O de pişraji me komik heval me biryan da ku jiboy vari zaman, jiboy mafi zaman em harekete zamanı Kürdi bütün fermi kulle hem beri devleti em car carab bikaran henik tişta bükür. Parani jiboy bunu. O serve biryar jilse biryar hevala jmara go hani vakta fermi bunu te organize bike me organize kir o paşici musaki em vegav de dominen yani komele hareket zamanı Kürdi fermiye o de rezignama ne daji mafi zamanı Kürdi me nevisiniye perverde yap Kürdi o hizmeti geçti Kürdi o fermi buna zamanı Kürdi es tahmin dikim he vegav le Türkiye yani komeli kutu meracı çebune antı partiye gider. De rezignama vanda fermi buna zamanı Kürdi kupu xwazın min ne bihistiye. De eva hüda payda de beje bira evyaj bey nexaş kirin. O jixayni biji min ne bihistiye. Evarajı tabii ki xweşiya wî çiye em de xwazın mükemmel qayda devleti. Mekeki başkan di bedvimxed aveda federasyon hevo federasyon da hevo evet federasyon heye li nizam fermi bu zaman Kürdi hevo حمية عرفنا كتوا ده بري عسكر ده بله بله يعني تسكي ده كده zaman Kürdi ve zaman fermi baş bu tabii ki Namusla tevor kesi ki hiç nara Dem partisi du carajı gotiye biraz zaman ve zaman fermi. Facebook'u eğer bu rezignama var baş Çiçek ayakçı Sinan çıkmıyor. بدركي قلت نابيجم رزقنامه باش تخير اخوي رزقنامه بجينا من Bak gerek de doğru aslında. اري اسكي فاشتي ابيا تبكي ببلجي جبوي من تشيك من توكرنا افانا جبوينا نخاشي جبوي كو تفهمي بوني دا رزقنامه دا حاطب باش اسكي فاشتي Sinan çıkmıyor. Cengiz Çiçek. لا لا از رزقنامه ديرين تزوجي كده هل ازي بخوازني تخير اخو بجينا من ابيا من تما جو زيرك ببورينا جبوي خباتي براتيك بيجن ام وين سر برسي ببورن ما پردريش كر مندزانا بري لكاتالونيا يجي زماني ما قاعدة خابو و اوجد هاتن انكار كرين ويك كردا و ديكتاتوريا فرانكو داربيجي كربو از خد ديروكي وان نبيجن ديروكي وان هاني برا پر وقت نسلين وقتا دیروک پر نکمی yani diktatörya Franco dipişti evkavida yani hatta ve çakı kadar bu pişti azar nasru hafte peyinca zıvri demokrasi o re le berzmani van ve bu despeti da Katalonya'yı dersa bejare despeti le Türkiye bu fikri نزل ميكروفوني حاجة ببي راحت أوسط evet bu fikrin أوسط Vekkeki Ali Canjigo Lozane Kürt aslında asli unsuru asli kabul edilir. Ligora peyama Lozane Türkes ne kadar büveje hak dane Türkan nedane Kürda. Hakkı Gemaniyan, hakkı Gemneteviyan teda hatine nivisandın. Berakut Türkü Kürt asli unsur hatta kabul edilir. Ligor peyama ezmek hukuk. Nasıl ki dibejim, henik hukuk nasu, henik neviskar dibejim. Ligora peyameci mafi Kürdatını hem kimnetim hatta hesaptım ev. Ligor men yani riya fermi buna Kürdi de peyama Lozan'ı da jelle gemasya viçiye gemasya vi viyaye. Vakta imza kirne
temsilkari İngilistan'ı İsmet İnönü raddeveje ve mafri cemiyeteviyat nivisa Kurdan dve em wek heve. Tu wek heve vi dve tı zamanı mıji wek ete wek heve fermi ve. Le pişti destura 2024 hattani dema rahmetli uza li Türkiye Kürdi xadaxebu. Em yad zanım. Çava wek Franco xadaxebu o gav rey dersa bijare dest bekirin wêjî di 3 salada xalqê milletên Katalonyan bi milletî netewî xwayî li zimanê xwe derdikevin û êdin dewleta İspanya jî mecbûr dibîne hem xweseriya wan nas dike hem jî zimanê wan li herêma wan dike zimanê fermî. Bifikirin 2012 dersa bijare li Tirkiye rêlê berî vebû berî jî çendgav hatibûn avêtin ez mînak bibêjim ez wexta di TRT sisiya da hûn neşaşim 10 dexe dersa Kurdî vekirin ez çûm lokantekî weşana Kurdî 10 dexe tenê xeber gotin û pisra jî hevkî stran got ji min re pir gavekî dîrokî hatibûn wê çaxê em Kurd xwe lê derneketin em hemû ez serî de ez bixwim û hemû rêxistinê me partî sazî û em werin piranî Kurdên ku rêxistinî ne hem partiyên beriya HDP pişt HDP rêxistinî wan got ki em boykot dikin çima ji ber ku hewciya zimanê Kurdî be zimanê fermî bi fikiriyanê divê me re bibêje erê em zimanê perwerde an zimanê fermî dixwazin ji wê binî dersa bijare hindike lê dewletekî ku tu înkar kiribe ji bişaftinê asimilasyonê ji wê bê û rê li perwerdeyî veke gavek ve tu boykot kir li gor min ji xwe nebaş bû pisra jî dewam kirin. Rahmetli Kadir Yıldırım ji wezîrê perwerdeyî ra dibêje navî avcı ra divê tenê çima dibistanên navî divê dibistanên seretayî û lîsê jî. Mamoste wezîrê perwerdeyî jê ra dibêje ji ber ku bingeh tinîne û ji ber ku em bingehê çêkin materyala çêkin mamoste hazir bibin pisra mî hem bibine dibistanê seretayî hem bibine lîsê. Lê mixabin ji ber boykotkirinê girêdayê hereketê ji xwe lê derneketin êdinê jî pir hindê xwe lê derketin ji ber ku dewletê jî ev maf anî ama bi kar neanî. Herî sûcî herî mezinê dewletê yani tib bahane mazeret nave ku devlet mafekî rêlekî anî ve lê bi kar neyîne. Serî de devlet ji xwe elbet sûç dane. Di pisra jî çi dibe dizanin Beşir Atalay rojekî ji Kadir Yıldırım da dibêje çi zanî divê dema ku me vê rêya vekir em kur di fikirîn em ê çawa ji binî derê ji binê vîbarî derê o dibêje dema ku wekîl e dibêje partiya we ji me re bû wek oksîjen. Evana me çima got hettanî îsal jî dema ku min dest bi xebata ziman kir Xwedê zane ji wê salê vir de sala ewilina her sal min bi rêveberê HDP re xeber daye par jî min bi hevserokê online ra birêz Bakiran ra jî gotiye wexta ez çûm meclisê ji bo sedemîn salvegera dersa bijare çûm meclisê jî ji vir belkî tev dizanin belkî hinek nizanin min xwest sedemîn salvegera vê dewletê de ji ber ku em înkar kirine hê statuya metine min got em ê bimeşin her İstanbul her Enkarê tabii ki qedexe kirin lê bi awekê bi ereba xwe çûn û Ömer Faruk Gergerlioğlu em birin meclisê mara wî ava ve û grupa HDP ra me em pêşwazî kirin ji wan ra jî got û min dersa bijare got Meral Xanım got ki ji ber ku em perwerdeyiyê dixwazin xêra ku afîşa ku me xwe ra birîbû min nîşan dê min got binê em fermîbûna zimanê Kurdî dixwazin lê ew xwe dersa Kurdî derdikin. Min digot pişt wê hevdîtînê ev ê êdin wek
زباره خواهی درسا کردی درکمن 2013 بو 2023 بو ایسال بود 2026 پسرا 3 سال در باس بیه ایسالجی امتحان اشتن مخابر evya van minaki pratik ez dibê ji bo axaftira teorî تدبرم لی اوی همسروکی دم پاتی چند روز بیش خواهو زمان می زمان می ترکیه یعنی خواهد دافازه گوانی و ساعت شاشة یعنی لازم تنگه دستیشان بکن di pratikê de hewceye evalno di pirsê paş da jî heye ji bo pratikê em dikarin çi bikin pêşî me çi gotiye pêşî me gotinek kirinek ji hezar gotinê çêkire min şexsê xwe êdin ew ji xwe re kiriye bingê şexsê xwe re dibêjî erê ez alîkî da parêzeriya xwe dikim karê xwe yê mecburî dikim ê ji xeynî wî da jî dibêjim yani ku zamanê me bê statû be vê muamele zamanê me bê kirin û ez jî me xwendive bo min parêzer û diviyara bêdeng bimînin ev ya ji bo min jî bêxêretî ye ez di pratikî de ji wê bonê dixebitim û di pirsa Katalonî de me çi mînak bistîne ji xwe diviyara dihat famkirin eğer em wek Katalonya xwayî li zimanê xwe derketibûna bawer bikin eğer ku 2012 da xwayî li dersa Kurdî derketina hev ya jî heye binê min viya ji van salê dawî sakir li Stenbolê wan sala dersa Kurdî jî vedikin neviyê meta min û hevalka wana cîran Tirk Kastamonî bi hev re diçin dersa Kurdî ew xêzika wana cîran Tirk hê jî Kurdî dizane lê ji ber ku hat boy xwe dikirin û alîkî de dewlet tê li ser ji xwe pirsgul kir alîkî de hereketa hem illegal hem legala HDP PKK xwayî lê derdike Kurdê mêtinê jî rexna ji bo me hemiyaya jî me jî bi awakî li gor îmkan û xebeta xwe dengek dernexist binê bifikirin 2012 heta 2020 van dengê medya civakî û filan bêvan beriya 2020 tinêrê mal avanê hinek însanê me li Kurdistanê an mamoste min an dildar li gor xwe xwayî lê derketin lê bi dengekî bilind bi dengekî ku raya giştî bihîste xwayî lê derketin tinê ye eğer em Kurd gavekî ev ya wek level wek gavekî me bidiya vê gav dersa bijare ne bu ya dersa mecburî an zamanê perwerde heye jî en hindik ana berfireh bû dibistanê seretayî û en hindik lîseya ji wê bonê ez me hemiya rica dikim ez bawerim pirî godarî vira min nas dikin bawer bikin ez her sal tabii wextê dirêjî ji bo mafê zimanê Kurdî dixebitim lê hevalê ku bi me re çareke da min hewî tehek sê heval li vira hene dîne yani ez şev biro dixebitim erê hinek heval bi me re dixebitin carna ez me wan dertê pêşeş heval carna tê didiya lê viya bawer bikin yani di her astê de çûndira çêkirina broşirkî tê de çûndira nizam evkî de heta niha li ser milî me tenêbî ez me hemiya rica dikim em herkes ji xwe re bikin berpirsiyarî û herkes dikare tiştekî bike me îsal pêşbirkî çêkir kekê salih û nivîskarê me kî li viranê dengê min bêwe belkî me medya civakî da lîstire me pêşbirkî çêkir min daxwaznama wî jî ji bo ragihandinê da Medûriyeta Îstanbolê min got ê ku sala par bi xebatê me parî cara yekemîn îsal İstanbolê dersa Kurdî vebû di hev dibistana da lê hejmara wan ji sedî kêmtir e ji notî jî kêmtir e lê viya ji bo qarlik şikêndanandinê ji bo bariyer şikênandinê gavekî ez texmîn dikim hûn gavekî êrenî bivînin lê min digo ku însanê me dît yani bêhêwî ji holê rabe çünkü heta niha însanê me digo em
diçin xey dikin çi dikin nave behêviyê ki mazin hebû. Lê ev behêvî ji polê rabû min digo ev ê îsal hemû partî sazî şexs ne rûme bin ev ê pêş me damin. Me wisa difikirî. Ez şaş sê hev mişkê ra got mij partiya demê ra gotin rojeva me pir giran yê em viya nikarin ji bo xwe bikine rojev. Min got ez xwazim wera civînkî çê. Wallahi ji min re rast wisa got. Mij partiya Hakparî ra gotin. Partiya Hakparî me bara civîn kir. Gotim baş em jî dixwazin me got yalnız vî şartî ne ji bo da roja daxuyanî wê nûherin. Me got winî li bermekteba bixeft. Baş gotin em ê bi meclisa xuya parti meclisî re xeber din daha berfaj bixeftî. Me got ev ê daha baştir bibe. Lê di wî warê de ew nekirin lê li min zivirên me wan bi hev ran liyaqa Herema Anadolu'yu Sultanbeyli o teliki xebat kir. Lê mixabin hevalê Hakparî kî li viraya telekî hat serokê Şaxa Stenbolê kekî Ahmet Tenê hat û birazê xwe hat. Yani partiyekî bi me re civîn kir li qirar da me got em ê dersa bijare bi hev ra liyaqa wiya lê bijêrin ji xênî wî jî gotin em dixwazin qursa li vir organîze bikin ji me re me ew biryar jî da ez bibêjim li navenda perwerdehiya gel li her eğitim merkezî heqê kursên Kurdî hene ji mezina re vêgav piştre em ê li Hakparî kurs vekin divan nêza me got bira van roja derbas bibe ez viya ji bo rexneyê dibêjim ji bo ku me re bizanve jî hewceya xebat kekê Ahmet Tenê û birazê xwe hat di cara tin kesî nêne Mij partiya Welatparêzê Kurdistan re got mixabin bersivik nedane min. Mij partiya kekî Nevzat Silivri ne li vire divê ez temsîlkarê Partiya Demokrata Kurdistanê İstanbulê me mi jê re got li min ne zivirî mi jê re got ti tekstîlê da dixeftî ûlnik ji me re amade bike Gobara ez direkt bir işi nakim, mego ez bir kari, ez bir berpirsiyari didime te. Ya ez dişim her tişti dikim, bira beri derse Kürdiye'de. Hatta İvan min ezvali. Ez hakkı, ez jukura hak deminim, ku ez siyasetmedari me u halkı me rahnebim. Ez hak şura deminim. Çima? Çünkü dertin sermediya cibaki an daxuyaniye xuda dibêjin em nizam devleta serxwebûn dixwazin nizam federasyonê dixwazin lê rê ya bingehînê ku wê astêva me bibe xebat gerek bikin. Yani ez me hemiya rica dikim. Lê et tiştê dinê bibe carê yekemin îsal pur insan mira peyam şiyandı. Keysa me nebû ez van peyama bixwînim. Vêgav ez ana dibînim Kujumra peyam de messengerê da nivîsandine civanê me li Tirkiyê derha gotine em dixwazin bêm taraf bixeftin lê min keys nediyek ez van peyama bixwaz. Ev ya ji min re bû hêviyekî pir mezin. Carê yekemîn mesela vêgav kekê Haşmet bibire Haşim biborin Haşim bilî girêdayî edebê pir şixuliye di hinek tişta da min rexne jî dike lê her wiha min re xebit ev ya pir hêza me xwe Hevalên nû hatin. Ev ya ji min re bû hêviyekî baş ji wê bûnê hê dem nexaviye min daxwazname ji Wezareta Perwerdehiyê got demê dirêj ki belkî bi fermî dirêj nekî ji modulê vekirî bihêlim. Eger vekirî hiştin ez ê parve bikim ji xwe belkî berabive ez me hemiya rica dikim. Ya bike xeber eger we nikaribû bêm bixeftin jî. Hem min behsa pêşbirkê kir. Me Saziya hez kurdî, biryarek da ez tiştê dinê re jî vana pir bingehin ji wê bûnê ez dizanim. Me got evê ku par dersa Kurdî bijartine û evê îsal bijêrin. Em pêşbirka bi helbesta Kurdî û nivîsa Kurdî dikin. Evê ku bû yekemîn 15,000, ê duyemîn 10,000, ê sêmîn 5,000. Lê ê ku
helbes nivîs çiyandı. Emê hemû nivîsê wan bikine pirtû, li wan bela bikin, ji xeynî wî jî ferhengê Kurdî bi nevan, viya xêra hayê wan jê ve evana biravin tesî. Bi pirsa xwe pir değişkir, Spasiyetim Kek Sofi, az bizlerim Kek Alican, Kek Alican, de hukuka navnetewî da mafê zimanê zilmatî bi gelek peymana ve hatiye sogerkirin. Wekî peymana mafê medenî û siyasî di netewên yekî de ev peyman hatiye imza kirin. Tabii maddeya 27'dan de mafê komên etnîkî û olî tê misogerkirin, garantikirin. Her wiha di peymana mafê mirovan ya Avrupayê da jî cudakariya li zimanên din tê qedexekirin. Yani Türkiye em zanin ku yani di dijî zimanê Kurdî cudakariyekî pir mezin dike, dixwaze Kurdî tune bike, Kurdî ji holê rabike. Yani di destê wî da be wî mafê dersî hilbijarî jî nebe. Yani gelo em di qada navneteweyî da, neteweyên yekbûyî da an jî yani bi mehkemeyên navnetewî ve dikarin devleta Türk mecbur bikin ku zimanê Kurdî bike zimanê fermî gero rêya vê yekê girtiye lê yani hêviya min qet tune ye lê hêvîdarim tiştekî em bikarin bikin. Qaski berim henek dîsa pasavan kir yani plastik çek redayê dinê veye jî ez ê dîsanekî hem dubare bikim hem jî ê nû ve qal bikim. Lazım e her ihlal kirine mirov ve dadga Avrupa'ya. Yani merev her mafeki mevere bin pekirin em bejin ki te pel mafi min kiriye. Ki teki çave devlet. Devlet nizan Avrupa nizan Avrupa çizan ekot nehaqid binete. Yani eyvere besadan milletene, besadan behazaran mirovene. Evi hamu yapayım merev alakadar bana. Lazım em her ihlal kirine, her kirine bibin dadgen Avrupa'ya. De videoyu ki haki de doğa kuda men bir İngilizce jernivist nivissam. Çünkü ne müjarate ne roja ve Türkiye bu. Ev bir müjare lazım em je Avrupa'ya raji, je İngilistan'a raji, je Amerika'ya raji bidin sahkirin. Nizane haya hücmetine ye. Çima ya hücme bike. Lazım em biçukine. Em lazım denge xwar bilend bikin. Bilya biçava çedbe yek به ریا دادوریه به دادگاه و مروف دکاره وان تشتان به ون ودره دو مروف دکاره چالاکیان بکه اگر چالاکیان مازن ورن کره جوی زمان مش ورن کره جوی زمان yani bejin ki em ji batmanê heta amede bireva diçin ji buna ziman minake çalakiye ki wisa ki bive û bi hezaran bi dey hezaran bi sed hezaran mirov eğer beştari bir tişte bive ne mümküne Avrupa sahneke. Çünkü tişte bir çocuk sahneke, bir çocuk sahneke. Yani lazım em çalakiyen xwe xort bikin. İhlal kirin haben, wan nişan bidin. Ye siyasi lobi jmere pir lazım Mixabin la Avrupa'yı, la dünyayı lobiyen Kurdan tene bun. Ede dişelim. Yani lazım van lobiyan zede bikin o ser zaman netevebuni em biseknin. Eğer van tiştan bibin dîsa Avrupa an devletekidine ne mümküne mesaneke. Eğer van tiştan bibin devleta Türkiye jimen ne tirseci evi jibraya xwe mazın bitirse. Ji apê xwe bitirse. Ji mazinan bitirse. Yani jimen natirse. Tiştekî qewetekî me ku em ê bitirsin yani ji gelbûna me zedetur tiştek tune. Lazım em ya bidin nişandan. Li Rojavayê tiştekî qewmî yani Kürt şêrin, mêrin, mêrxasın. Lê em diçin ser masê nizam çi bejime. Şerekî mazindan bi hezaran şehidin mene, meriyen mene em lê colanî yek dertê
em tvita davajin em ben biravi şeref de seknandın ki şerefin seknandın. Lazım em le Avrupa'ya yani şereko bi silah bi çekavere kirin em bi maseye bi kağıza biden tamam kirin. Eğer em viyanekin viyajı kemasiye kirin. Lazım eko diçine vedera çava 7 sal beri ez baverem ji Kurdan ji çun Lozane gotin piskere kamen tikavetine ya. Eğer em vi xetayı berdavan bikin evi vi tişte bive mesele ki 7 sal edineci. Lazım em viya sinoravi diyar bikin yani emkine, emçine, em tuhazın çe bikin. Eğer em viya ji Avrupa'ya, ji keke Trump'a vana hal nekin, bixor naçın tiştek nadın me. Yani dereda iki hare, yeki ko desti ve nabenek yeki tiştek navaze, iki tişma tişteki bide. Kes tişteki nadı, lazım em qala van tişta bikin, liser maseye em zanbın bahsa çıbkin. Eğer em qala henek tiştan zanbın bikin, ne mümküne encamın vanjı çenebin. Çünkü devlet de pesin uçadı fazla. Yani daha fazla teşke. Eğer van daha fazla miroz zanbe nişan bide devleta Türkiye'ci net serefaya bigredayı cihan devlet behevrane. Yani tev devlet bigredayı. Em ne devletekin em tkarın devleta Türkiye giliye heneki dine bikin. Eveci bir pesin kaçma usaya. Yani tiştek nekinci yek nakil, dinakil, se nakil le nakla çara mümkün eko teşt biguherin. Yani carekte çenabe. Yani be glikirine edi dersel bijarti da hazır dozan ve ketiye rojava me. Yani edi maf merif kare bi dest bixe. O ki kokek sıpıcı bu mirov van mafa xwedî derkeve. Tişkî xwast xwedî derke mestanda em jî mazin bikin. Niha 2 saat didin hilbijartine pola çara, pênce, şeşa, hefta, heştayê texmîna min. Mirov dikare ya berfirattir, mezintir bike. Yani divê em ku bixwazin, çalakî bikin, lobî çê bikin, êdî ihtimal van tişta çêvre. Eger van em nekin, hêja em ê berdewamî bikin, van pirsgirêka berdewam bikin. Fırsatını işte bulursun diye işlerim var. Tabii bu kutası versiyonu. Özellikle başvuruyor. Bir statü biraz zamanı ki dıkadım güçlü derece aileyi kesin bu zamanı da afalın tesirek çava çelik geliyor. Yani her ben tesireki nereni çelike ve tesiri çava dıkarın cihori rakın yani millet emedi benehiş ifada مخابنج آخافتنا کردی شرم نکن yani em bir çavalıkarın çaresi. Spas. Rasti tabi liciki ve devleta Türkiye eğer statüye zamanı mertune ve em mazın jber ku Kürdistan'ı altındani o bingeha ruhiyetiya Kürdevari mazın bu. Livega Kur'an-ı Kerim'e bajari metropola dane, naftika dane. Ev vekme evki vantine, söyle vantine. Yani emcarna zariya rahmet dikin le ev bin tesireka psikolojika pır ne baştane. Eğer dev bağlamali Kürdi bağvenci dema çok dibastani di kat emare ki işaret ki bu Kürdi tenene evi ya bveje zamanı dev bağımın bekimete ya bveje jukma kadaheye esfayle derken evet işki serimin jüve bunu es pırgenge dedime dersa Kürdi roje saat ki beji dibastane ki da eğer dersa Kürdi vere o hamu zarur bizan ve dibastane dersa Kürdi heye evi ev deroniya psikolojiya van zarur kabile bağırdı. Kerema xo viyat şki pır giringe. Yani saat ki beji dersa Kürdi pır giringe. Evya pır tişteki evki. Em biz varın ser tişteyin deni. Elbette ki statüye zamanı merhem hep şu ser bilindiği marvacı heye.
ez via ez bersvavia perdrez nekim o ardını de her varıyla yani de ali de ronida ali aborida kusatya zamanı belatine bazara vejitini de her varıyla tesireki negatiftir ki oraya veji elbette ki çıkarı pavejin van kava pavej jibe boni jiberkumun perseveri da ziyade ahmi bira bersvavia o kırtasi ve hem çünkü bu vakti de basnelim لفيات امزيدك كان يقول برسيل كيف كتغازي Bazen de da video ki tesiravi ve persiya. Bazen video ki nişeverdiğimiz Yılmaz ve demeda zavime le gündeki mamosteti dike o je xandekar ki persek perse. İki elmayı da ben sana versem kaç elman olmuş olur? 3 tane elma, bir de 2 elma. Kaç eder? Söz. Sihab seviyeten, sihab. Enzinde hava bıdımten, dibicen hap seviyeten, dibim beçer. Aferin. Zamanı eğer kadehe be, tüne be, megoçe, meldebistana bir zamanı ki Avi Yılmaz'ı, ej Yılmaz'ım, tüji Yılmaz'ı, em tev Yılmaz'ı. Pırsek icmet kem fehm nakin. Se 3 elma 2 elma da kaç eder? Nizane, fehm nakin. Se sevdise fehm dike. Yani gel biz zamanı xwe bir perverdeyi ne bine, kem dibine. Şerm dike. Dev ji dibistanê berdide. Naxweyne. Yani ez bawerim hevalê me gelek hene ji sedema ji zamanı xwe perwerde nestandiye dev ji dibistana ji mekteba berdaye. Yani tezkira bir gerek sermaye. Em kısa spas daha emhnek ise Lozan'ın sekinin de Lozan'da ben de Sivneh.4 da işte Merik Devotan Dvece Hükümeta Türkiye sordu ki bu hamu nişeciğin Türkiye'yi bir dahi doğru icrayı bu metavay zaman jat anji ole parasına kide ki masivu jiyanı azadiye peyda bike yani Türkiye sordu ki hamu netawayan mafivan mesogel bike ben de Sivneh.4 da jidve Cihin taybet u güçlü de serbesti mafi ahaftına her zamanki hatiye peynasekirin ezvarım ser fırsafa de peymane ke Kurdistan'ı kiriye 5 parça da jî dîsa mafi milleti kemani te garanti kirin her bet Armanca milleti Kurd ev ku mafi zamanı pervedeniya zamanı zikmaki u fermigune bisline لیمه خواهد دولت ترک جبال ترک کمانی مینن و ما فیوانی امنه که جلن تکراری هم yani ما فیوانی زمانی 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 فرمیگونه ناده yani بیاجی سدما کرد نه کمانی نه به سدمه امریکا yani لوی اموی گوتنی دقیقا نامنتوی دا چاوا دکارن بینر بکن yani bir tesir bükün. Ve hene ki maddeye xonde yani birasti de pırsa yekemin de mehne ketuban müjara yani teki süphejinek baskere yani Lozan, Lugori te bixoyini te beji ki tamam yani mafya mecid verda yani le maf dici ki de hebe meyi fahm kir ko nay dain Türkiye via hoş leistiyan çavakir Müslüman u ne Müslümana du tişta dani bere Müslümana Türkan, Kürdan, tiştan hamu kirir Müslüman o edineji ne Müslüman kir jiber ko me Müslüman kabul kir paşi vi navi Müslüman teji kir Türk yani me jiber ko hamu Türk kabul kir de kanuna Lozan'ı da ji êdnera got kemnetewî ji me re got aslî. Lê me jî tir kabul kir mafekî nedame. Li vê dera
dikare çare kire. Veki khas ki dineme disa bas kire az navi peymane diyeceğim. Peymana navneteveyi da devlet ta Türkiye çekince danine 20 haftanda beje madde çıt beje ve din de olda de zamanda de çanda lazıme piştkiri verekirin. Le Türkiye bana lugori hoşiromet ke o van tiştara naile verekirin. Eğer devlet ta Türk van tişta be çekince kabul bike yani Lozaneci bi tamami bikar bine eğer weneci madden mi weneci yani ez eğer derim bejim ki ez kurmancı dixwazim ez zazaki dixwazim ez Kürdi dixwazim elgori Lozane mafim heye le nade yani eğer dema sözleşmeye dema grebesta peymana imza bike çekince ne devam eğer hemen kabul bike o mafi Kürdaji bir de pıskereke nabine. Türkiye'de devleta Türkiye işte van işte Ligori xaşirovat ke lazım em çibkin le Avrupa'ya beji le her dere beji em via bixwazin bin pekirna em nişan bidin eğer em tişteki nexwazin ev devleta Türk ancikine ne deme. Em bixwazin ev red bikin. Keki subhi enek tişta xwaste red kirin. Ev tişt ey bu bes sedeme enek tişten dine. İro nebe ev sebebi ve yani İro mehnek mafa yani brasti İro lvedra hem dikabın kurmancı haber bedin ji yani via gelo 20 sal veleyt karına bikrana na bixera çı bixera henek tüm pekirna gidiyen devletin mazlum kirine ev ji gote ki benera tviye xilal diki tazminata daya pekirin be tişte ko emne zanıcı le pişte masiji pe daya kirin eğer van tişta pe bide kirin evenge devlet tatip ji xo ligori kanuna dikare nermtir bike. Yani Armanca bana ve em dikabın gilikirne xo zede bikin daxwaze zede bikin. Daxwaze balana her yani em Kürdün Kürt çı daxwaze. Yani Kürt ne keve mafet işte gidini. Kürt sinora Kürtbuni Diyarbakır o ligori vi mafet işte daxwaze. Eğer van işte ve mümkün ek bu amenek mafa dest bixin. Lozani estişki lezidekim. Lozani'da kemani kemnetemi teni Ermen cuhi o Yunan benavkirni liberasti Kürdeme ezidiji çıkam ne atır benavkirinci eğer yani dvi varida xavat siyasi xavat civaki hatbuna kirin evi bukarbuna ev ka peyama Lozani süt ve bugün mehas vi bvejim le anitin ederci peyama Lozani'da Türkiye tabi tenine Kürt evvejim Çerkeziydi Revşa Kürdanlarına yani Çerkezi Müslüman o Çerkezi mafeki vaciti ne zamanı var ev mina Kürdaji ev cininin daha hendikin daha hanet em gerek çı ders bastığını espar le Diyarbakır Hüdapar'ı ezavet kirbun Civin mazında temsilkari Suriye yeki parti yeki Kürt. Lüberi yani mina kuvaki bveje yani bebereye huye Türk bebereye huye Arap rawe mina ku HDP'de bratiye gelen medvere da mafi Afganistan o minaka Lozan'da. Mako beni Bremen esbu Kürdemeyi Suriye dvejim. Eğer Lozan'da Kürt nav hatta navkirin o mafi van pırhandık garantoriya nav devleti çeybuya evet Türkiye'nin kararıya afbükün yani vi evki bakma. Via mgo beni tişki pır giringi yani vi brasti ev yeki oldar bu giretay peydivan ne bu tukas bu sanki yani avaki Müslümani lemin here lemgo esgaj bu reveberiya Hüdapar'ı jitveş
مجوارا جوینا وان دا گو از جرد کو رخنه دکم هوالی سیاست مدار ببور نه از تنی کسی رخنه ناکم از هر کسی رخنه دکم مگو بنی مافی کو اون فلسطینیان تفاصل بدرکی اشکره گرمش کردار از بخواست او ام هاتن ایرو بنی اگر کردین می روجاوا اگر devlet dünyayı raporuna en mafya tevhid fazla seri de devlet fazla ha devlet ne buji federasyon fazla eğer kontimuna evi rejimine tabi yani teşkine fazla keş buyte nay emknaki Türkiye evkavi heye bishudhu evji ne ko İngilizce Türkiye has Rusya شورشا بروجكي برو ابي الدنيا بلا بيا واجتر صاحو عليكاريا مصطفى كمال كن كتبه بعالير كي ودبي عليدا كرجي فداكر مقابل جميل بوني اگر كنتشتي كي ما فكي هات امكرن دمه مر لهيفيا مرحمتي نظام لهيفيا براتيا جلال مسلمانتي نهيل ما في مر دمه دوی گریبستی دا دوی پیامی دا بجیه کرد. بله سپاسیت اشکم که کساتی tam ez jizvi kultura te despidikim ev kurdin kudubijin biratiya gelan ev kudubijin dinava partiyen Türkiye'de cihdegirin kudubijin ev Türkveki heven gelo ev nerin raste yani herkes zamanı ki kadar geçtiği velateki da ne kadar ve zamanı elbet zaman eğer zamanı kurdi de kadar geçtiği da ne ve zamanı fermi emi çava bahsa ve kevibuni bugün yani hele ki de bejun ve ki heven ve kevihe yani her kurtukare her ve her tiş ye kurtukare ve ki kurtuk به yani به memure ki bir kere parlamentoyu Prijara em dibînin Türk dertên dibêjin ma çi kema sevaya. Hûn jî dikarin bibin parêzer, hûn jî dikarin bibin doktor, parlamenter. Ama hûn dikarin bibin başbakan û serokkomar, cumhurbaşkanî jî. Pirskereka me nebûyîne bibin tiştekî ye. Pirskereka me em çiqet karin bibin Kurd. Yani devlet o devleta yani kesin Türk dixwazin çi bikin Kurdbûnê tenê texine mala me. Bi zarokê xwe re çiqa xeber de xeber de. Çiqa daxil bu axive. Em tiştek ji we nakin. Berê dikirin anka vê dibêjin. Em nakin yani hûn dikarin xeber din. Yani viya wekevî nayê qebûl kirin. Yani eger em du bira di malekî da bin. Eger birakî serî ser serê me be viya biratî nîne. Yani ji wana ku em bêjin em wekevin lazim e ez jî وکی که سپیجی امروی معصه و کورونه ناوی میشه دوره ناوی تجیل بره یعنی تنه سپی وزگن ور بنویسه ام تف سپی نه اجیل بدرامه به ناسنامه خو به هبون خو اجیل بدرامه اگر ولات ما دیاربکر به مردین به جی کوام بجن کردستان اگر بدرا هبون ما نه قبول کرن و ناسنامه ما نه ناس کرن ام نکارم بجن em wekevin. Tujari me ko wekev nabinin. Yani jiber ko van mafan hatta ne daine wekevi bun çenabe. Wekevi bun de hukuk da çedibe. Eğer da ali hukuk da emu te wekevin em wekevin. Wekidine em tev Müslümanın em tev gredaye destura bingehinin em tev Türk'in bejenu o lugori vi زمانی منو تشتدنی وره قدخه کرن مخابن بیانا بکری لازمه ام د قانون دا د دستورا بنگهین دا خالا سسیا چلو دویا و شیست و ششا بگواریم از نکارم بیجم از ترکم اگر از وینه بیجم لازمه تو ویا بدی راست کرن زمانی من کردیه از وی داخواز دکم لازمه ویا جی کو از گردایی ویمه وره نویساندن اگه وره نویساندن از کردم زمانی من کردیه چاندا من
oğla min, hüner min, wêje min eger serbest be, azad be, wê get karmejim. Erê, em wekeve. Ve piştê wê heta van tiştane be, wekevî tenê bi gotin çêdibe. Bi gotin jî gelê Kurd qebûl nake. Li jorê kî çi qebûl dike, bire qebûl bike, di pratikê de em qebûl nakin, em dikarin vî bêjin. Lazım e em zimanê xwedî derkevin, ji malê dest pê bikin. Li mala xwe zarokên xwe re bi Kurdî xeber bi biaxife. يعني دا عسفة برسراس أو يعني دا قادة حقوقي دا براتي هي يعني براتي تشتكي وصافينا سيكوسا هي Di hukukê da tune ye ji ber ku min qasek berê pasa destûra bingehîna siseya da dibe zimanê dewletê Tirkiye. Yani tu Kurdî zimanê te heye lê di destûra da tune ye. Ji ber da pirsgirêk heye. Di çil di şest û şeşan de dibe her kesên ku li Tirkiye girêdayî Tirkiye ve Tirke. Yani da alî hukukê don pas dikin min navê wan belkî min dibêjin nekê lê di madeyên di xalên destûrê da em nayên qebûl kirin. Ji ber ku em tunene xalên siseya çil û dudeya dibe çil û dudeya dibe perwerde tenê bi zimanê Tirkî perwere kirin. Yani dersa bijartê heye viyan nayê manê ku dersa hilbijartine heye. Nay mane ko perwerde zmaneye tenê hilbijartin dibe tutkarî fêr bivî, hîn bivî. Yani viyan nay mane ko em mafê me di hukukê da di kanûnê da heye. Em newekirin. سپاسێتەکەم ئەم گۆتنێکی جەرەدەت عەلی بەدرخان بەقەدینن دەبێژێ کوردنەوە ماخرابنەوە ئان نەبێژن ئەم کوردن ئان جی بە کوردی بخوێنن بنویسن و باخەبن. Dershanede Reza Celalet Ali Berişkan Deşireki li Kurdan dike birastî jî dersek mezin heye dibirda li ser vê esasê berîv dikare bêje ku kesê ku Kurdî neaxive ji Kurdbûnê dûr dikeve Kurdbûna wî wê qers dibe berîv dikare bêje ku Kurdbûna bê Kurdî pûçe spasiya dikin براستی از هر دو اخوان gelek spartıkım. Şüphe Özgen براستی nav gele cühida el yazar bin Yahuda çiye şüpheci aynen uyuyor. Evet. Brasti. Yani Hundizanın zamanı cühi venda bu, İbrani venda bu. El yazar bu Yahuda Rabu Serkiya xabat kır. Naha zamanı cühi İbrani bir zamanı fermi. Brasti az fikri xud bejim süphi kek süphi hamu partiyen Kurdan da zedetir xabat. Kız bu zamanı Kurdi. Teşekkür ederim. Teni sanki mine partiye ke. Teni de xabete. Brasti hareketa Kurdiye mezin. Ye mezin. Diroke da hem dinerin despeki da zamanı Kurdi kabul nake. Manifesto PKK da dibe zamanı Kurdi perverdekirin ne rastı? Kevne parastiye de beji. Manifestoyu buxunin. Manifestoya PKK da u saatte envisandı. Jibovi iroji hatta iroji brasti zamanı Kurdi aliye xastına zamanı Kurdi xabateke nekrine. Yani devki carcara dibejin evkas. Parti edin. Du parti hene begeri ez wana rebejim. Meseluk ve van rakot. Ruberu. Mugu kek Mustafa. Hun partiye ke Kurdine. Federasyon dixazin. Gerek Cenab-ı ve ahaftine ku hammu Kurdi bike. Cem yeki ve tercüman hebe cemwe rekwe ev Türkiye bra bağakve. Me peştiyar kır. Min kek Latif Özdemir. Seroke hak pari bu. Meyuraj go. Go keki. Hamu civine ku, partiye ku, ahaftine ku. Aliye çapamayda. Kurdi tu bağakve. Bra rekte tercüman hebe evji bra tercüme bike. Mıkhabın. Ne kırın. Her düşü ne kırın. Yani
Zaman ne be? Zaman çiğ zanı, zaman kilida devleti. Devlet hakkıdır. Eğer zaman hebe Xuserici çeydi be, federasyoncu çeydi be, devletçi çeydi be. Zaman tu ne be? Qatış çeydi be, muhabil. Yani zaman az براستی همو حضور آوردم سپاس دکن که جا از دیچن جمعیه اما ویروشی گازی منکر از وی دمی کردستان لبوم از وی درین نبوم اگر وی دریم از این محقق بچم خباتی وی گلک گرینگه الیازار بون یهودا بنگاه devleta جوهیان الیازار بن یهوده تئودور هرسه گولدا میره gerek em جوهی مینا کردن eğer Kürt juhi mina kıldı ye serbikevi bebin devlet. Ve gidin nabı katıştık. Navem Kasım Ergün. Az evke destekim ku tçekil gori min Almanca xo bihran mijara iyo. Yekji ev duaji min jmar kek sıhhiye zeraxnabkim bawartkim 25 jara go ez از بره جرا بیشتر کوشت او دیرو کاوی باز کرد خلات راهنه کینه لکودیم که 20 سال بره مثال اکثر کردی آخاتنه جزا خواهیه تساکریه نه بیشه کستش تکن نه تدبیجی از دقیق جوابا Burası teyze mücadele ki. تا بخواه اعتراف کرد تا او که کردی تیا که دست بکریه پاندمیه دست بکریه 20 سال beri ceza خواهر نه تا باسا پارتیا کرد از باسا پارتیا خوی کو زامرنه رویمه دامرنه روی پارتیمه نهال لحقوق اوکی انا اسا محکمسی هاتیه داویه کو وره گرتن جبر کو گوتیه کردی زمانه کی ملتکیه و کرد ملتکن ولات وانه ناوی کردستانه savcı hışyari daima gotiye tişteki satına kazman pire kurdی وی بگورین یا مگوتی هی اون قانون خبرین ام نگورین و 8 سایفه کردی مخاب پاراستی سیاسی به نام نتوی کو جلوزانه من کردکا سپورهانی اوج مرا حاضر کج عالیه حقوقی دا یعنی پیچکیجی دویوت مرا برخنه کرد اوه ایده دواجی من گاه کی نظام چه پارتی کرد yani az nabejim, nafazım tezde darafnapkim. Yani herkes ne mecbur payı avukata var. Çan habş komala teptaran. O da çalak ya. Bihade öyle yani ko amrakna görün. Dbeyem hep tamam ki. Ne ko amrakna jiminde spekürüm vakır. Ne ki brenaz abiya yeki minaka ki küçük jine azebdim tebrat birate da var. De mahkeme istiklal da le Diyarbakır وقتی 405 کسا دبن جبو دوزا شخصایی کا یک دور تیوی کو ifade خوب ده راتکن 7% ترکینا و ترسوگی تب ترکین زانه را بنو محمد او چل بیجن زانی دبیجن جبر کو کردی نزانه سبب کو ولا idam کرد yani ne jbe aradıyla eğitim nizam seçmeli ders bekliyor kurduz be çekici diremar insaf aspas Vamos a ver. Şimdi Derya Faslı. Merhabalar. Adım Haşim Değirmezler. Süpi Keke'nin en son Esenyurt ve çevresindeki yürüttüğü ana değil. Benim Kürtçem iyi değil. Anlıyorum ama konuşmakta zorlanıyorum. Evet, çalışmalarına destek verdim. Çok farklı bir siyasi partinin şeyi. Taraftarıyım. Yüksek konuş arkadaşlar. Yani müsaade edin, sonra geliyorum zaten. Çalışmalarla ilgili anlattıkları ve pratiğini görürken beni ikna etti. Beni çalışmalarına kattı ve doğru olduğuna da inandım. Zaten bir millet kendini diliyle ifade eder. Buna kimsenin itiraz etme şansı yok. İtiraz eden biri varsa da muhatap olmaz. Yani geri zekalı derim, işin içerisinden çıkarır. Böyle de ağır konuşuyor. Şimdi buradaki olay şu. Okullarda kapı önlerinde okulların dağılımında çocukların abi biz Kürtüz. Biz Kürtçe öğrenmek istiyoruz.
Yani öyle bir nasıl söyleyeyim, ruhi bir dalgalanma oldu. Ben kendi Diyarbakır'da o Ali Paşa'dan çıkarken söyleyemediklerimi ben Esenyurt'ta duydum. Yani korkudan demin arkadaşın ifade ettiği gibi. Korkudan söyleyemiyorduk. Kendimizi ifade etmekte zorlanıyorduk ama Esenyurt'ta Kürt çocuklarımız bunları söylediler ve bizi kucakladılar. Şimdi bir bu. Bu coşkuyu yaşayabilmek için çalışmadan o coşkuyu bulmak mümkün değil. Bir defa gidip çalışacaksın, çocuğunu kaydedeceksin, çocuğun hangi okuldaysa o okuldaki velilerle Kürt ailelerin onlarla tanışacaksın. El birliğiyle oradaki okulda bir çalışma yürüteceksin. Bu da bir çalışmadır. Beni spas tecrübe dema mekkene dıkarıyor ekser persi. Ay ben esas bir noktaya gelmek istiyorum. Ben siyasete girmiyorum. Yani siyaset konusuna girmiyorum. Burada da bir takım şeyler de konuşuldu. Katılmak da istemiyorum, katılmıyorum da. Yani demek istediğim o çalışmalar içerisinde bütün yük Spiy Hoca'nın üstündeydi. Bildiri, okuldaki görüşmeler, idareyle alınan görüşmeler. Yani her şey Spiy ama şu var, yani birilerine giderken bu dil üzerinden bizim konuştuklarımız pratiğe geçmiyorsa, bilmiyorum bu alanlarda da bir şeyleri konuşuyorsa doğru mudur değil mi bilmiyorum. Ama şunu da söyleyeyim, inanın bir haftalık içerisinde yetkin birkaç arkadaşla olmuş olsaydı bizim çalıştığımız alanlarda 20 sınıf oluşturmuştuk. 20 sınıfımız hazırdı. 20'den ne yapar biliyor musunuz? 200. Bir okulda bir sınıf ikinci sınıfın açılmasının nedenidir. Yani burada hamlet pratiktir. O zaman Düşünmeyle kendinize değil. öğretin pratikte. Kendinize öğretin. Katıyorum kendimi. Katıyorum zaten. Kattığım için söylüyorum. Dili öğrenin. Ben Kürt kökenli de değilim. Annem tarafı Kürt. Baba Ben de Ermeniyim. Annem, babam hepsi. Bitti. Ben burada büyümeyim. Yok bunlar da doğru değil. Ama Kürdistanlıyım. Evet. Latif na. Doğru. Rast gotiye ne rast büyüyor beşe. Mesela peşini yarakır yani. لا بيشنار كده من ايوناك يعني من مرات شبيك بتجي نار راست ولا كنت وقتها السواك عات ولا بقول مش من قول جامد قلت تشتكي جالك من ها جالك اون سواك بارتي كلدا دحموها خافتني خوي وبلوكين خوي سياسي ده بزمان تورك يعني بوك برنسيبك وجالك بكردي بعقد ويش أخي ونقدر نشان كردي زمانه كيف كيرات يا راسي فلسفة كيف واش بيش لما خابن بريوانا شو يعني فرسكي دجا أخاف بنا ما هردوك شيء حقوق زانن نعم مثلا لوزان مسألة مهمة çünkü devletler Türk derece Lozan tapıya mı أو أوقع يعني هبونا خالص لوزاني أو dikin kain dikin burada tişteki mühime yani Peki Ali Can ahatına kadar gör devlet attık lüga eşyaya ki kot gele Müslüman ve ene Müslüman. Cevdet cida kirin. Ye kuna Müslüman ve akaliyet var kabul kirin. Mesela Rum, Ambejin, Juhiu ve Ermen ve akaliyet kabul kirin. Ha hakikaten Dilistan'a grupban okulu şehrin yüvekin canım. İnsanın sen arife mektebe duanan, Dilistan'a duananın لوزانه بي حقيقة أنا حيالي سبب باش هي أنا هي بلي هي قرصامن أنا نا ezdi jina Müslümanlara ezdi kurdunları gelo ezdi hatan naha ne kariya serbe khala Lozan'da birçoğuna o gençtana hakkı perverdeyi seki mühime yani hukukzan gerek seviyeki kareki betaybeti ye ezdi çünkü ezdayeti olekiye, baveriyekiye, u Lozan'da kesek ne kadar becek ku tu nehristi yani. Hakivan ezdiya Süryaniye falan hep çerçeve Lozan'da dava yani davaziya perverdeye zamanı kaldı. Estkarım enekil hırda vakfı. Vaki kimler eskılaz kim bilir mi? Paşa tüccarıydı. Ezet işte gidince bir yani evj boyum biraz يعني حوجي برسيدانيا çünkü az خوشي يعني
yani evinin servetliğim kagelo çıma nekirne hatani iro gerekli kirvan yani hastane yakın he yan çıma ne bir yer. Ev yek belli. Ya da duanji ev mesela zaman mesele ki hissan nine. Mesela Bengali insanın gerekli ve bahs kiriva ilo roja neteviya zamana gerek bro bahsa Bengaliye kiro Bengali jvoy çi bu ne sebep ku bir sıfatı bu roja neteviya zamanı dünyayı. Sebebi ki gerek bilmiyorum. Mine Bengali khastin ku Bengaliya rojlatan bejin. Khastin ku ne tedi zamanı wan azad ve ne tişteki mühimtir. Gotin menave ku alfabameji vere guhartin. Çünkü devlet Pakistan'da got şu an zamanı Arabi ve zamanı müşterek fermiye Pakistan'ı le o zamanı edince vek alternatif ve hebben Bengali u Urdu'yu filan diyor ve hebben got او خندگان خندوانیم خندکاریم یونیورسیتی یه اوه یه دبخه یه بشیم یه بنگالی گفتن MBA که قبول نکردیم و تکوشیره که گلک مزندان گلک انسان وراندارن پاشی UNESCO و روزی 21 1952 خسته روژا نویتوی از زمان تفگر از زمان نکو زمان روژا تفگر از زمان نردردم ندوی از بالا تشتکی بشیم مثلا نتدید مسئله کلدا تشتكي مهمترها يعني كردش الفابا بجي دور كتنا يعني طبيعي الفابا كي كردش دورية زماني وانجي مثلا زمان Türkiye'de mesele ki siyasiye bece çıma. Çünkü sistema Türkiye, sistemi ki tekrar bu Türkane. Eğer Türk jboy wan hakka zahmet dine, demadi ki geve gut, subhi gutna işte jere hereki problem lazım, hacet lazım falan yok mesele ne? Mesela eğer hakkı perverdehi bedene zamanı Kürdi Kürt mektebanda zamanı Kürdi ve karanin bir şekilde ki fermi bir çeşit ev sistemi wana tekane kul ser Türkiye'ti ababe gerek tek helveş. Vakti ev sistem helveşya ve vegere ser kırali bu ne yani ve çoğuncu sistem kucera değil. Vakti vegeriye ve Kürt ne tane bejne hakkı zaman ve bejne hamu mafin khoy kolektif. Ha, sedem yok aslında böyle. Av xabati ki subhi bahsket işte başına. Ben trabinin gerek var pişlevan kirinci fakat av tişt edi devlet ki Türkiye'de çakul jvoy Bengaliya bu mesele ki tergere ki siyasi le Türkiye bu mesele ki siyasi. Yani av hatta ne sistema tekane ne elveşe ve çok işte denemede devore emin ne kaldım ben koyu zamanaki azat. Yani Kürtayı habberim. Zaman yani fermibun bu azadbuna zamanı Kürdi giredaya bu khadi statübuna Kürdan beri. Yani ev tişteki mühim yani. Hasta değil. Çeki pasa ezdi gelo dikara buradan khadi zaman ve ser evkir ezdi gelo dağwazı kimsa kevna ne kevna de haberdan mi de dağaftin mi de te bixwazi yani lazım mero seri tişteki bide merif bidest bixer yani seri bahsine hatalina ne xwestine dana ne zan le tahmina min ev ne dan çünkü bir dana me sahibi kirana ev sat de fikrim meja minar dest ledan gotum ki enji ligori vedra kemletevene yani Hristiyan am velet dine ki dine ne Müslüman ne gelo mafi mişi bidine mi evet devlet atı ya çalışıyor ki yani Ankara makas ki veriş paskir ya devleta dervere cüda haberde de tebame da cüda yani dinava peymana lozane da Müslüman ne Müslüman nine yani her velati bezman ol din çam lazım vere garanti kirin lazım vere parastın viyad beje lete naveda de Müslüman ne Müslüman cüdati de xal nave yani gero ezdiye ki bxaze evjere beje tikija zaman xazi Kürt et Kürdi yani Türkiye devlet kara bir şiro veyke te ço Türkiye نشرو نمیونه یعنی مراجعه کیسه هست. شو مراجعه اصل شيء جبركو مراجعه هبونا شو مي برسباي بدانا جبركو بر سري لدان تنبه
şirava devlete eğitisa diye bebeği biner. Böyle heye mukabın evet. Ez jî mixabinekî bînme ziman. Gelo bigorînin, gelo yani mere dikare bêje yani li Bakurê Kurdistanê ji xwe êzdî û kêmnetereyên din hatine tunekirin. Ezdiyanin belki vatandaş hene. Yani ne mal jibin, sat mal jibin, 50,000 belki 50,000 jene. Beli eğer tiştekî wisa tiştekî wisa bê rojevê ew êzdiyên çûne Ewropayê jî dikarin dest bidin. Peki nana tiştekî diye ez bêjim. Bir saniye. Vakteki Avrupa Birliği xwestin heqê kêmnetewîtî bidine Kurdan. Li Türkiye. Türkiye uçakî partiye hadebû ez varim hadebû. Uçakî da çıkırın bi sê qola ketine Avrupa'ya da. Du qol çûne Avrupa'ya, qolek çû Amerika'ya. Geriyan dünyayı gotin em ne kêmnetewene li Türkiye. Em asil xalqin Türkiye'de. Avrupa halkı Avrupa'ya jî ew berpirsiyarê Avrupa'ya jî şaş û metelma. Çawa em bêjin em bê zimanê em ê heqê kêmnetewîtiyê bidine Kurda mektebê wa bibin, zimanê wa çêbî, heqê wa bêne dan, irf û adetê wa bêne jiyandin. Çawa ew rend dikin. Mabûna heyrî. Ev jî rastiyeke me. Buna kemnetev nezi buna aslı. Lema heqê kêmnetewîtiyê jî hûn kir û heqê aslîtiyê jî hûn kir. û ha yani hadepa me ev qev jî mekir. Öyle olan hiç amaçlanmıyor. Rast da kabul ettim. Mauste sağlık evri bir tüş sapak kursa mı? Personal kim? Çantışta olur. Tezgahı böyle şey kalkıyor hadi. Mauste sağlık evri. Mesela İzmir'de Kerem ağam goderken. mesela İzmir'de yani mutebzanın Kurt şuat serdama Lozan'da şuat bindest geleki bindest. Yani en başta Kurd'e Müslüman. İca ezdi bindest yani droşe kursa da ezdi ve çağır Rabbin şuat tumu daim ve demeji ve serdemeji. Bu amiros sat salamızan milenyum ji dervaz kiriye disaji ezdi ne azadın ne serdestin. Nav Kurda da disaji temper çıkandın mıxabın. İca bu çağda bahsa bere kaptın sat bere roş geleki xadardır. Ev tiştekil. Ev vekaş ver bu mijar ve bu ez bahsa ve ekirtkin. Le gavak bere hat gotun Evistam hemmu bidin pey keseki veki kek subhiye. Brastici mesela ne tüy kek na kek Latif jî bikarî bike gerek em hemû xizmet awî bikin û mamoste Qasım jî bike gerek em xizmet awî bikin yani efkarekî gelekî pîroz e ez xwe ser navê xwe dibêjim takek kesek wekî şexsiyetek ez xwe deyindarê kesekî wekî te dikim bi rastî jî der pazdar roj ez ner Stenbolê bûm ez derve Stenbolê bûm derve welat bûm lê wijdana min bi rastî jî pir nerehet bû pir nerehet bû ji ber mesela ev dersên hilbijartî ku em bêjin û tu daîm jî mitişopan yani mitişopan tevgerê te û hevalê derdora te yani bimre wisa yani wijdanê min nerehet bû min digo xwezî ez jî lûr bûma min karekî bikira vêja ez 19 mehê zixirîn roja dawî bû eger ez li taxa Bağcılarê bûma esen yurtuma belkî min serî lê neda bi rastî ez neçûma lê şagirtekî me hebû şagirtekî min hebû ez li taxa Erdoğan dimînim dibistanekî pir mezin li vê derê heye dal kulî çeçî Hüseyin'e heta ez dost fikrîn ku telefonê te jî bikim paşê min got êdî wext dereng e li vê dibistanê belkî herî kim 1000 şagirt hene min got ez herim wê derê ez çûm devê derî ew peywirdarê wê derê hat got kerim tu çi dixwazî min got ez velî me ez şagirtê min bir heye got kerim ke min got ez dixwazim müdûrê biaxivim tenê min xwest ku dijêk de qulekî vekim dengek bidim yani ez zanim ku ez ev tevgerek ku ez dikim belkî bikerî tiştek jî nayê got xêr e çi dikî min got şkerema xwe tu min müdûre bide naskirin telefon kir ben cîgira müdûr min re axivêjinek bû got ez ciyekî dûr min civînê me kerem ke min got ez hatime îro roja dawiya dersa hilbijartî ez dixwazim min basa Kurdî mirdî jî nekiriye min got îro roja dawiya ez dixwazim ku ez dersek
Kurdî hilbijêrim û ya çawa tu Tirkî got tiştekî wisa heye tu ez nizanim mugoya tu goyê gêdeyî mamoste mugo niha wezîrê perwerdehiyê mugo meclîsê de axivê gotiye pêwîst e şakir terin dersa hilbijartî midî piçek telefonê de gejomê jokî got telefonê bide wê perwerdarê başî min dayê got ya Hüseyin hocam nizam çi falan var hasıl açım cem müdür. Bu hocam böyledir, bu haberimiz var falan, bu kabel ki var. Bu ola tiştek jmene naat yani, bu tiştek sattığına. Min yekser telefona kadar kız, min videoya eve nişanı vida. Vezir-i Perverdeyi, bu ezanın bu bore, az şurada gelip ki az diyorum, az Batman'ı mukar kiriye, Levdi'ni mukar kiriye, az Daviye cümle bu çıkar etki bu az rojnamavanım, az izkar meşgul edin nefsini, az ser zmani kurdi kart bir falan bir var. Dedi goya ka az ser gol cemaatinin bu bore li az işteraş kompütere dakha, bu kadar ka. Darxist medi من imza من nefsan kurmancı. Ve ki go lor nefsan gerek set işler bejeri. Sebeşedi yani. Yani musajere go yani go amel serviye kep sakinen amel nizam belafken mugoyir roja daviye onu çi belafken. Yani dömruf yani azan şu programın çoğunun gaveki plageringi. Vaki mugot az bazıları bu man vikarinet ki çünkü kesek vaki min bısada kesenek vikaret ki mutayveti muhas lor gitişti ki çek babaran işte gideceğiz bejin. Na her kim gelip sala Dama Kurdistan ve Dibin dibêjin nizanım 20 milyon 25 milyon şagird hene. Nizanım 100,000 polê mehne, derslikê mehne filanê bine pêvane. Yani navan 25 milyon insana de gelo 100 şagird hene ku Kurdî perwerde dibînin. Yan jî 5 polê me hene ku navan 100,000 sınıfan de, Polan de 100 evim hene. Mesela İsa çend kesan seriyeli. Pırsa, everdo berjber pırsa. Şkerem hama nif dakika. Naha unterzanın seri de HDP, Dem Parti, u Berpüseri Partiye dijil vederine, ez işte var edileceğim. Çıkastına ve seranseri Türkiye li hazar bajar navçeyan yan lokal evan hene nasıl? Yan embejin navçe evan hene ya ji embejin asasi evan bajar hene. Gelo. Jvan hazar rexistina. Yani çend rexistin yani her roj embejin meşat ki miting atkin ji girsa xwara gotin ku em xweş yek jwan kesan xweş yek jwan kesan ku hatta ham ray dayan van partiyan ez bejim. Çend kesa gotine geli malbatan şkerem axwe sê roj mane gerek un yani 4 roj yani 5 roj gerek un zarokê xwe bidin qeyd kirin. Yani dolataki gava zaman nemine tiştek namine baza tiştek em nikarin bikin yani. Mar ava ez aslında müsaade bike biz bu perseveri deyim benim müsaade ki ez tişta bejin persamı da hevud axaftna mı da çava Kataloniya eminar distinin men ev nego zbet ki masijim var deva seri avurda beri dersa Kürdi heye Kürdistan'ın li virvanna atiye Mersin'i virvanna atiye u tıxavatı medespikir fornj standart ne bu? Mersin'i virvanna yekemin xavatı me parl Esenyurt'e vebi Türkiye İstanbul'a 4-5 milyon hetine cari yekemin par ve bu yatışki giringe bu ezviyaj bibejim jiber ku parl Esenyurt'e ve bu men seri kuda bu hakkır fikir ya hatta kom kiş bu zamanı mı çekir bu men bu bir çava sistematiğe yapıyor ez we bibejim praheva fam bugün ku men çvar akhlaş ki mesade mehebe men bu İsa beni mağaba ve hem yani tabii ki partiye hak parezi PVD'ci bu Kürdistan'ı ez perjman su dilim aracı resmine bahar yazı yazıklarımın neye o edzanın evci partiye sosyal sekürtisancı doz var belki vantavaj diyeceğim. Hatta canlar babın diyeceğim ve partiye mazın nabı ez diyeceğim ki devlet naile mazın bugün çünkü doz var girdiye naile endamcı çek efsanacı diyeceğim. Ez yapacağım. Ben İsa muhaddis fikriyim. Ben digo ez farz mümkün. Hak parayla diyeceğim. Ez diyeceğim Anadolu'ya kasıt. Çen mahalle diyeceğim. Ez marif ki xod ne bante menni teki musakir. Sultan Beyli. Ez bu hoş için Sultan Beyli. Kesine bu ez ne çünkü pendiki
لی نافچه مبوارا خلات کرد متخص پیوله متقول وک جیکی باز داد وک امکی جیبوارا مثلا کرد خاف متقول جیکی جوانی می وسا اگر هدفی خوب برابر جیکی چاپیج نافچه منی بودا ام تجربه خوب را پاره بکن چونکه انسان نزانه yani normal nizanın. Vakti go, müdür nizanın. Vallahi ven akın. Bakanlık yazıya dişine ven akın. Dişine nizan. Ez me derkisi bu per vakit nece nişan edin. Beni, dven Kürt ne yapacağım? Teda dven yaşayan diler lehçeler, liberi de Kürdi tinine. Eğer idare ne verecek, hak ederse Kürdice, esen yurtecek Kürt, emçun vermekter ki, mugut eviyat şekli go ev. Mugut Kürdi nivisi, Kürdi haberdim. Dvenna. Ya mugu beni ben yaşayan diler lehçeler mugu kat kesişler ne god bunda. Jüve bunu marif per buna. İsa, cüda cüda lafça çevirip ya, belki emsi çar peşeş hardı bistana verbikin. Armanca mı çıbu, min rahnekira partiya rahnek nini. Jibu dersa bujare, eğer me havl bidaviya, باور بکه اوی بنی اوکی که احمد امر خدا نزاره چیه من 20 جرجه گوتیه حتی یعنی بوی رخنکردن ناویج ها اینی اتوید ویج من حتی ویدیوش یادیه هر جمره گوته چما از دعوتی اسن یورتینه که مگو والله این مسئله لیخسته بو و ایوان بلی بو پلیس ایوانش مرا گو میجی اپار توپار به حاضری آنجا او ویدیو کشم کیسا از بگرم نبو کسیشی نگریم ادیه چما دویجم که احمد همی گفته اکریم من ویدیو جوی راجی شیان بو کم آنادولی چکیم فقط من نظامیه بکن لی ویا بوی اختیاری خواهد دناف چرخویتی وصل شان بو جوش آزاریا دی لبرجامی برابو کرد من ایسا تخص پارتی می کردستانی دناف جمانه ده اکو بنی همالی پیش آخری دی یا لسن یورتی من کردی ترکی گو ما فی درس کردی هی هجومی میکرن زارکین کرد مخص پارتی می کردستانی جی هلی پیشی بین جوش آوان زاریا ببینن و اینی بزرگ سرخوات زمانی آرمانجا من پارتی رخنکرین نینه ببوری از خواتی و امریکا و سرچاوی من طبی کی من جخو را مینا گرتنه خوات که خاصم که لطف حمود جی یعنی آرمانجا من ایدیم مدو ایسا مدو ایسا اما ایستامونی بهیجینه دردی من اویاو از بلوی که انشالله از دستشویی از دختران پیشنهاد که سوتی بکن وقتی زانینه سه رخصتن مهیه زمان تخابته راپور کات اشکال کردن از بی راپوری پیشم یعنی مجرا زمان هاتیه چه آسته گری که پیشی ام اوی باش فهم بکن آژانس مزوپوتامی دا ام درکت در حق شارداری دمی دا دبیجه شش شارداری هیه هنی ده جیا داره ام بجن کرش بکرنه یا کرده شش شارداری دا هش مثلا ما پرانه دقت کردی تی بیلتنه یعنی دخوزون اوی تشته بجو که رشا زمان باش نینه یعنی دبی هر کرد هر بیش جو اوی خورا بیجه رشا زمان باش نینه اون دخوتن یعنی کداور همو کس zaten beşin hürmete khani zaman ama onca gerek evli işte zaman ki supi vakt beşniyare ki dike on çıdıkın bakın em mesela milleti şahsi daxil nana yani az hazdakim yani ekşi bakın jiber koçma tazani kurda da keması çiye sazine sazi doğa ya şahsa gerek sazi ne beyan ki latif anje ki davut gerek ne em gerek yani evi servi mesele bir sakine. Car kadını dubaret ki rafşa zamanı me başnine. Japona ya mun lazım çıtkın bakın ser evi mesele milli ne tabi un gerek onu cem herde hem kasadan herde cabha o böyle tek dengekler keve. Az babarın tek denk keve çok mun haqa zahmeti jinun. Jiber kaba mesela elbet heneki vak kesin vak peşen geldiler kemler peş. Leva mesela meclis var. Yani car kadını dubara diken bir rapor eda Kürdistan'ı. Valla şöz daha şarı derya me hala me ebe.
er valla tatıştık peş ne kebe van darın peşketin ya zahmete acaba kadını hürmetame kavata heye un kare baştık ya evi testeci gerek un her ki dorsara befekir spas چیزی که کردنسی بیجه باور کن خواهد زنه از بینی که قاسم تشکی پرگرینگو گو چند حوالی تهات بینی والله بیلین تنی تحب حوالی میفرمی هاتن خبردی از شوق دلم ویا که واسیا میکردانه اگر میشی دیگه جبر دا زوی وسانه yani ez ya meboya ez seride fırak nedik mişi dereng bir kari yani ez çiğne gibi bu pratik pergenge yani pratika ku ez bu xod xasım bugün ki sale ez ne ku yani ne lebukip ez minaki bilmem hem bijatına harama caradine da telefona yekili men lazım bu kul beri vani bu nabze مرة جيبا ويهو بري اسطنبول يبو جو هاتفو هاتفو خاص از بكم تشكيش اوروبا يتحر هاتفو خاصة الوي تيكيلي ديناميني بقوتا المغرب بسا از هذا بيجاريا بمن بكردي خبر شكو مخاص سنترال ويتزاني كردي نزاني من كردي خبر دا برسما بتركي دا من زيلك مدي مقوت كردي نزاني قولنا لي من اوجي رخنا كر من دوران روي رابط تويتر ياسكر مقو partiye de santrale teçmen kurdini zane. Mümkün evrakına ne kirna evi hafki kurdu santrale kurdi bakma ne kirna Türk bu ez nasıl? Yani rahneyim eğer şayet ki acaba hamiye ricat ki kuvveti da levtandın değil mi neşari bitir. Men ez hatta karım şey bu yani ne rahlamak bu. Ez biri ana haskut fermiye بالصوص كي هفالها استسليم بكميكي اس شخصي تشكينا خوازم صادق از مثلا حسب بيتشمان دومينم سازيه كي كوج همبري دولتي فهمي هي مثلا يعني تشي وهاكي اس بوك الى يعني جارنا من بار كي كوجي راح نكتبو از نافازم يالس بيفهم كده ارمانجي برادر نكره وها ام هي هشيار بكم يا بفه وسيله هشياري ببوري من دريش كيرو از كر یک جاهید سودا ما مثلا اولی اسیا و مالاوا و جات و بی جوینی دادتس تو پیشکشی من بیرو ما درفتی تام تبویج جوینی بودن از دفعه تنه چند گوتن آویزم ها نوای دو کاری دارم من امری و بجایی انجوانی و بلکه 5 سالی بر و همیشه عطیر و ترافا سیاست کی کریت وی قاده دا د سیاست دا دو تشته یا لیگال یا ایلیگال یا فرمیه یا نه فرمیه کو د قضا فرمیه دا بی کو تو سر ناوی ملت کی که بی قضا فرمیه تو مجبوری کو ملت چت قضا تو وی بشی مافی ملت چه به تو مجبوری کی وی تشتی بدیوی ملت تا ایرو د قضا فرمیه دا د نوا سیاست دا فرمیه دا کو تو پارتیه که فرمی بی تو نکاری گور خواستن سیاست تبگاری هگر کو تو گور خواستن سیاست تبگاری تو نبی رئیسنا ملت کی تو نبی پارتی ملت کی جبر وی ایرو پیوستیا ملت ما به زمان خواهیه ایرو زارو که جمع بچوکتر زارو که کردن نظام کردی با اخفر ایرو دی بابا کردی بیروا گریه کو نصیحت شیرت زارو که خواه بکن جبو ویجی از دبیجم پارتی می فرمی کو خواه وکی پارتی که کرده هگر لانسه دکن دا قدم دا پیوسته کو دناوا وی مجلس دا دناوا همین تفکرین خدا یک زمانی که بکار بینن زمانی کردی داخلی آدم و کوانیلیسی کامپیوتر هیا ایروشکش قدر عشق شکری مزمنی چت کی پیتی هیا وانا بکار بینن ترکی بنویسن عربی بنویسن انگلیسی بنویسن نویسی خدا اوسا فرمه بکن لیدم ما اون کدنا وشان آندا اون کدنا پیشیا خمره آندا در کدنا پیشیا ملت تا زمانی کردی باخن و کرد ببینه که زمانی وانا هی دیجی کرد ببینه که هنه کسی پیشیا خمره به زمان داخفه یا مهم اوه برچاوی من وکی دنه هگر کنی به زمانی که دنی باخفن به زمانی که دنی تبگرن هر تشتی هر باری نه نصر ملی کرده دا تقاضی دا بنده ملت کرد نبین کن ملت کرد زمان دناوا خود دا بده جیاندان ev zaman dınava du kesan da ne iş yani da ve gelek ka kesin sereke kesin ko xal peşid binin heger kol ber berjevendiye xanabın
دبی گله که گور برجامندی ملت خود بفکره. از خودم ویچتی بچم چون از دبینم کود جوین زمان آدا ملت ما پارتی ما تون دقیقه هم دانه. هیچی لسر آخافتن از زمان و تغییر زمان نکارم به هم بکن. اب تشتاجی ما جوانا دیشینه. امیرو دقادن دانه لهر قادنه ام خود داوجنه هر پارتی و خود داوجنه هر کسی ام دخوازم به هر کسی را ناسینک داینن ام دخوازم دوی خاله دا خباتین زمانه خباتین چاندی خباتین هنری کردی زیاده تر بکن به هر قاده دا بناو دنگ بکن کردی لما خواهن یه کوخال سرکر بگیرن هیچی لدیجی بی خواستن همه تب دگرن امجی لهمبری بیتشتین ام دخوازم که تشتاجی دی چارسد بلن نرالان تغییر دارم درباز کرد. اگر تشتکی کل پر کاری که از پرشاداوی بسیه؟ يعني تأييداوي هابالي بلا كيكي سبحي سرهم جواب هابالي من به برسالش كيكي سبحي من بار هواكا ام ترى ام چند ايلما ده ترى تبيرات اسن يرده بعد اسن يرده ام بري تب ساعتكي ارجو قاسم خوجو ده حوالي ميدي ام تبعت نمدري ام ساعتك دي ليجا تمانا حتى تعطي يعني ام ترى هاتن ها اي سال چما من هاتنا چما تغازي نگي چما تنهاتي ها سكنات نزيكاي حتى gerek dil çavra derbas ki batışta. Eğer ki havalete dernek hatta tara neven ve galatiye mi? Acaba yani kusura nerede? بلا تشوف بي آمن بي جمرة نا جرك الدوار النافقري جرك السجنة لزكايات تا حلماتا وكا كسكي سروكي قاطيكي وتمثيل زماني كردي وش اللي تنزيكي إنسان أو بارتيا أو حرمة أو سازيا أو دفقة بي وتوا إنسان أو بيخوف شيء من بخوا أس هاروش متقول كائرو غازي ما بكي الصبية من بحاول عيلة ممكن لما يبارد دي من كردستان بسوچاري وروداوي ده من غداري تذكر چما ازنا چما غازي خبرم بيچنا هو يعني ما به او كده كشان حضرت كشان ان شاء الله بيجا با كي ما يتوا ده باسكن وهبر خبرت مازن بكر ماني كردي بخنا ماني و چیز که بشه tabii ki herkes şurada istiyor kalktı. Lemin خود جهم ورا الوجه هيك ازدناك يعني vermek تبع من حق باريس قال الوجه قال حق باريس قلت كلام كده وين الشمورة مجبين كير والبرسوا واسكين والبرس نظام مخابر ومدوام يعني اللي بيجي ليه ازياجي بيجي يعني يعني ev kamatını ha yani ilam ez hamu herkesi organize ettik etfazın mesela İsa kalı katmış kirandı mutfaz ku em awa ki bahavra planlama ki mazın çekin şu hey beline bu demek mi veda fazakır armaca men ev bu yoksa em vakta roja ragahandın basına çıkaması davet bükün na metgo İsa em bahavra beş من مسلسل خدا كربو كأمل الآن هندك السلطان غازي باجلار ويالي مدبو إشته هر dernek parti dernek aşı konu da ki mebne hakim taş dogri do dernekleri secara legeryam mesaj yazkır nazır zanı vujbe bunu ezdigar nazır yani men fas en planlama ki berfrah kurdevari ne tabi çevikir yani ez çi bikim tofali yeki gazi mekir ez ne hattım ser çağırım limen gazi jikir kerek biri ben gel sofiji muhtara gelku Ez pirseke pere bikim ji bo kedava û beşdariyan gelek spas dikim ez vê dipirsim li Tirkiye çend dibistanan an şexsî an fermî hezmarê xwandevanên kurmancî çi kalbe? Tiştekî dest ve daye Mamoste
من هیچ برس که واقعی دارم مگوتویش مرسی فردا هی درس کردی نهاتیه که باقشان یعنی سوسرته جدا زر دوزده او هر خاط من مینا که خاطرانی دا مگو بتو خاطر خاطرانی افایل زمان درکت این کرد فرمی ام خیلی درکت دیابکر ویگا ایسا 6000 بجارت لیما خامل بنی 6000 دا درس بینه چما؟ چونکی دبستان که بینه من هیچ ویاگو بنی معرفت نزار اخی درس کردی هیا و های واجیتنه لدیرو های واجیتنه تینه لدیابکر دکه رودا تیلی درکه دبستان که ناوی هوریت خالجی جهمو خواندوان خورا هر سال بستینه لی دبستان تایبت دینی هر ناستی تاني هزمارك مرة بيزر 6000 60 bin. Evyeş tişki giringe. Men diyacı bu biriz bir nekin hak eğitim merkeziyacı hak ecmazına ve hak kursin kördü yani. Evyeş bir giringe. Em hayır diyacı dernakel. Beni en spasiyonu خیرخ امام ناسکجی. Peki Sofya'da şopinin sosyal medyada hakikaten sonraki zabi piroz diki. Ne kari diyeceğiz? Nabi Mahmut. Karagi piroz diki yalnız daha peşi hakikaten değiştirdim sepeşi dizileme ya. Yani bir kabul mevi hakikaten bağlam kışan mesela vakti hun rehner dikin siyasi parti amca cevkarat beyaz demeydi bu beyaz PKK'ci ama tekoşul hem. Yani ne biter ama bir ne bir PKK bir ne bir demi bir. Babatını havala ortadan bir azapı. Diyeceğim zaman görken nabime em zamanıma Türkiye egem hepte rehnebkin tuş şaş. İftira bakın mesela demi tücük oya dünyada tek bu böyle bir dünyada böyle zaman he. Az ne yapacağım? Neyse gereken hepte yeki şekil hem daga kara evi zamanıma kadar keniru ma fi manada hem beri geldi hepte zabi rahni tuş nekin ne kapnak Leyla Zana jiboy şat egersiniz meclise de kırdı afibi. Felaknaz hocam merakı da kongre kadar HDP'de bir kurmancı koku yasa ve yazık az kurmancı nazı Alman ve afibim. Bunların çok zor zakti ser zamanı kırdı hayat evi meşi em ki zabi piroz dikkat az yürüt meşakkatini hatır demci dikkat yo vaneci hayat cizirce her derece her Bu derse Kürdi devlet işki kir geliyor. Bu derse Kürdi kir geliyor. Ez bejim. Ez tişkini bejim. Müsaade ez tişki bejim. Beni harekata demi mesela metli bekir diyor. Müsaade ki müsaade ki ez tişki bejim. Tişki bana ve tişki. Evya teknolojik ki. Li derse Kürdi bejare. Müsaade ki ne var ya? Latif başka. Beni demi Tişki vereceğim. Tişki girin vereceğim. Nara demi yani resta PKK bu dersa bijaret daha zor yeki da imza kampanyası yeki esbas var. Hani kevalimin üniversite hatır avittir misali ki. Yo devlet çakı dersa bijaret bas dersa şura devleti anit bu kod işte tişki hat bazı eğlenin. Ezgarım bu kurtasi bersavi ekibi de çünkü icraatımın bu naha bu Armanca parasına mafya kurdan derken bir holi de encam eder. Rabi beji emciboy kurdi zamanı fermiguni nafazın zamanı Türkiye meacısına ki Türkiye tutuştaki nafazın ve demi mecbur ku ya binin zaman jufa em na vejin ev bukhar vejin em zamanı kuzuna fazla Türkiye zaman najiber ku ego lazım ku ev be Beni